maame na hwe me a kosi se me ho chenchen ya nyame adom me di betina Kumasi enti kwakwantu de chese ni pini se kura no mensa anka bi da kopim se na menyem me ba we ya papa nso bu me kwase a afi de hye me bufu a me de ba ha afi de ono a ebeji ma na ho a afi de o se o ha me so opeso oji ne be wo ba de otoso we na toso say we na toso 6 we na ye Collins why ba ne we na Kofi Eric na menyem na me de ne ba ha na kola we na menyem na me ba ha. Okay, enti na entwi ebeje asem no ede ma ne ho. Na entwi se onim Eric ana se ono so eka ho bi na akora mu nyinse no. E bia na we bo ha na we so bo ha. So se de ti ro beje asem na ma ne ho. Because na mfa no. Na mfa no ho. Ba de Akoma ne beje ye ne se me ba ha no. Na me ba Collins ne teme nan so wa. Enti yegusu ayeka Kofi Eric de na obusa me se na akola we nsi so papa we ena me koka se wewu enti woka se wewu na mu hona na unhu so de message aba Akoma ejo darling ni ebe me de tuntum Akoma ejo de ni ebe me de tuntum Akoma ejo de ni ebe me de tuntum Jisa kuma edansion na yet me dia tonight De be men ye de amankwa ye won wanya broken heart yana me pa cho si ana e ba sa na wanya broken heart ndi nyame anim ni e ba sa me ye mo hye me ana me so te me to awedi e wo me ho pa o ye me sa na me dwene ho fiti sa be ma me bi ti wanya broken heart sa ni ba sa me nya fiti sa be ma me ka ya ka broken heart na o ti ase se bia wo ye mo hye nya sa ya ka broken heart ati ase anya na wo chire mu okay ya ka so obi ama obi be ma bi ama oba bi broken heart na say oba bi ama be ma bi broken heart ase say me ba to de minima ni se bi a me ye mo hye me ana se bi a bibi e te sa na me na wanya broken heart no yeah into oba no wanya broken heart ya da nyame ase ene Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam djumade na braso se Maako metina se na afa me de bremo mene abedwafo ni na ayekrado wo fidie yi emonti kwapem se no me ensa ebemo ne de ye ne wo na teso wo Akoma 87.9 FM and afa Akoma mu nsam we so ene ye da fofra hwedi apo yankrompo no ankasa so ahyehye na hyene so emame say the gentlest voices often speak the deepest truth. Fakwa dwenjemo. Wa obete de me pachre no ase abrebia no say wo ho a obi o wa oye kwa aha obi o so a utumi hunu say sade wo sitie no wada bako wada jo nanso die free ne mu ba no ya na chekure yi obi kasa na obi tene voice ya wo feel say nipa nipa we dey dabre wanyini nanso abra wo behunu nipa no face to face no say oh na say wunyini bia sa na nyankropo ya na ne manyina enu nti abraboy mu no de besie bia no na wo de aseda amanyame esanse de wo sesie na esi enya de ye pe enti ka ye ho ewo Akoma mu nsam djumade so ewo Akoma 87.9 FM na yemfa djumade no emremo medin ede Maa Akos ubehia me efri dadwada ede kosi efiada bomode ase ebra djumade ekoso yi won so behye ede ama yen eya no wa hye
ɛyɛ no wahyɛ ɛwɔ Facebook ɛde ama yɛn no wahyɛ ɛwɔ YouTube nso ɛde ama yɛn kama Facebook ɛyɛ Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM eno ye Facebook live ono nti wo hwe na wo share hwaze na etwaze enti hwaze na chaze so on said yesitie na sa pepepe na Facebook YouTube no so ye Akoma 879 Akoma 879 bo modern say won subscribe ya wo be subscribe your YouTube page no na wemia notification bell no so every so you get notified na wa share ama foforo so etumi enya bi ahwa ne kama kwaso asa wo be share abedwafo Pastor Julius Naba ewo fie ha sei sanso ena oba ya papa bi me de papa bi me de ampofo brefo papa bi oba ya brefo ono so wajimitu oba ya so hasanso ena sika power ha na evangelist Samuel Mensa ewo ha na enra akrofo send messages mako na koko wei na msi koko odi benkani Ekua koko di benkani ekua koko ebune na mu kakra ye kire nyame ya adom a ochina megidi yesi obetietia so kakra na ode aba enu nti wono so bebe fie ha na ya bayi ni atena sie de wo awonim prekonam ye re na hwuti ye bekọ na ye ne yenua baabi akodi enkomo de bema bi aye no bema bi adi na wu ane wadi no adi na wu papa hey ememanyo Eme bi nso nye. Okay, obaba. Mame ma wo aha. Na pomo te sai. Nyame adom me ho ye. Udin Lydia Amana. Lydia free ne bae. Amansia Central. Shane so mame says ebo 1 o'clock pepe Onia TV at the Betum live. Lydia. Mama. Anope de boko. My yes auntie. Every day boko shenya boko star. Okay. E ma bia me koshia na me ne tembe papa. Aya wo a won sha akra no. Tina me de ne bae. Chire me ade na sie ya be ma be hunu wo ba so no te se wo na wone wo se me hwa akoda no chire mama me de me ne te eja na me ni boy bi na net ye ewo manso na me ye edwuma tina se boy ni ha me kakra na ma me ba me ma me ho me ye ma dwe se me ni boy ni ntina bi te didi ma na me di be hia me be papa a wo de kwabna ansa ana wo ka kire me se na ni je me ho person ne metna no ware me ana me suo sisi me ni boy bi na net ba se de waye me ntimi nya ready se betwem plan sisi ana so de me nso ne hye nti mama o when you make us say otimi be 50 if you ho be 15 times go akra ba kra me hye de no ma hye da ka kire nkwa ne to mu kan chen se me ni ho obegina ho aba ba ya fa me fon so an ama fe de me hwe de boy ya me hu se wa serious say obeso ne metna ana yetina ye ti didi mu ana odi mi ko fie ko kire ne maame mo ti ye na ne maame mo so ka kire me se ne ba na anyini nti menye na me no meye me ho ade me wo anu ma ye me ho ade preku ana me si you nti boy no so ha me opawo nti mama me hye da so na adwen hye da ka kire se me ni nyem menyem ana sisa me si an o eni ni age nti didi mu ana me hye da ka kire se ma ya se me ya na drura sata na menya me mensi se drura ni se ma ko hundu nsini bi no se ma me ne nda just a 1 week time ti edu na sakure ni gina dia fine nyina nso so dia fine ti me ka sa che mo su wati asem ni se den ya obeba me hunti na me sheda e kan sam nti edidi mu ana me sheda ka che me hwa wa fa di ni serious me tina se kura fa dia se pinfo na wo tina sesa to bonnet na boko ye so se koshia oh mama nye easy odofo friend o na wie ye na wie ye de nyunyu ti se bonyo na mama eja bonyo krede ani wedi anya asemu ana mama nti me hwa wa fa di ni serious na me sheda ka che nse bra me fe na dwuma na me se bla se ne ma ya se me yam ba no want no waba ene mama dade nu weni di wo sun oti fom emfe ro buza nse kwa bla ade o se mami ayeka yes wo friend ma me munyi na abo na mane bla sun sa afi de me hwe se ne bla si ye ya wa ye serious se opeba na me ne ti
ne te na nyame ya adom na me de nyin se be 3 months na me de nyin sen ye mama yete wo yen ka bi nhirem de me pe bia wo ye mame ene me ka say fruit mu ahoduo hair kura wotimi to chese nyoma bebre wo ye mame be hwa fridge mu a akonno keke na mama mi nya 7 months na me hu say ye ehihye be ko ani te mesoa ehihye cha mesoa enye easy mommy na me hu say ye blay kla me say okwane mame mo ho aba nti wokɔ no agya no moto accident mu nti ya me mede dade mo na me hwema na ade kye on beba wokɔ no ma me 1002 sɛ me 4000 nkɔto sakra no ho nwoma bi na nka me fa 200 cedis no enidi ana me ka kye nse ko bi me nwo da na 1000 de ntimi ntoto akra no ho nwoma una sɛ o de me fa nto o bepe bi asom so ama kwa akɔtoto akra no ho nwoma me fa 200 cedis no nidi ti mommy me wo ho a ka so obeba wo ma 3 days time na me fa am sibla edu anumla na ma ya se ya me ya wonso aka so beba ade chinye wo mai mahwe ni ma wo ma senka me wo me ma me mo hokora mpo na bia ma ya se ya me ya na bibi se ya me nwo da umbetimi arashe de mako hospital na ha me wo ya me nkwa me wo se bibi ya me a hwan na ebe fa me ade mako hospital no na mommy me cancer ana osuo obeba afi na bla yetimi aka ne fie wo se me ma ya se ya ne ya wo ye doctor ti mommy me wo hanso na obi fra me bo mama ne oh wo yare na am say ai na ye de na ati os wo kunu say so I ask ya ne ya wo your doctor on me your de am say eh na dia asem na bla kikin me musa no ti mommy me wo hwa na ka say me sika sa wo send me 100 cedis and about 1000 enye easy ataju wa ria te de mommy ma ria te ne de of from no say li me send wo 100 cedis about 1000 to me still push na 100 in ma me back na am you ti mommy me push no kra se media no kra ya beti so nya 100 cedis ne pepepe ana me friend say me busa say scanner ba me friend na wan pick ti a kire no friend me ka say an aba ti no no bi friend ye na de ho aye do na me say ados man bi na nya na wo kunu say no 100 cedis aba 1000 ha o se fa so koto takra ne ho nyomu wasama 10,000 se fa koto takra ne ho nyoma 10,000 yeah yet it is 100 million and what dia ma wo se fa koto to ho ne ma and wo send 100 Ghana akoye 1000 Ghana and no so was fa 11,000 we dey golden baby so ma me 1,000 to mommy ye be wo mba no pray mu and nya se no wo we dey e se na adoba akofo adoba nye easy hwe yi o na ma me na ti a wo ho be kire o akufu na say sika a wo pa che so ode ma se fa kototo kra ne ho nyina ye say ama me wo chake kra e me say yi 10,003 kra 13,000 13,000 enye easy o akoda ba ko enye easy obetra ba ke me ka say ni sika wodi ma mi na ni sa 1,002 se me fanto to akwa no nyomu mommy say akwa no ho nyoma se me wo ye me kwa sori nyina la mia mi sika enti mommy e ba sa no ye so ade che oni be ma we oba we abeda ade che oni oba we na ebeda ana me friend am say kobi ade na wo ye no me mpe say if you be twon say me din wo fie ho wasanse me nyim ye me no aduane ma ni mi si ni nyoma me nya hye wo keka me ho nsem se de be obenya kwan de oba na be fie ho ma me mo nye de enka ho hye obi anso antimi amfra me amusa me ana onu so enya ho no de ma be fie onti se ne wo si keka me ho nsem me mpesa obi be ka se bi kra me na me ju sikedi nso wo sika de ma me ni 1,002 na o se me fa nkototo akwa no nyoma me fa 200 cedis ni di no sade na wo ye ne mo me ane me kasa na me mo best ka kra nsa mapa wo ye hwan fa nkwesi na me sisa wan ka no kre na so be twa ntrato me so a amna wo ye so adwuma no me di amna ni gya mo mi sa me ka sa ye si duabo ntina konfo ba bi beta de wo Mrs. Tire store beta de wo ho ana me busa konfo ba nse sei na me kunu aye na abufuo nso na me so me di ka sei na ye duabo ana no se sa na me ka ne dia se amna so na ye adwuma no ene sa de anka no kra me di amna ni gya no dia e duabo nti me mfa be ma no na ado ye kan say oye ai oye man me onyina so na nka ye ndane me fene wan peke was aka ne fie so be ma me ho akye mpa ma me hu na me sa ata me sika me de nim sese me mpe hukum ana me mpe me ho bone me sa ata me sika ko hu konfo ba no mu dane dane bibie firi wo ma me mommy
You woman, I walk coming. Want to tell me when you're my shade, even cry means me buy you cry, mattress cry, that's to cry me nibi. Me China me better. A do not palm my bay, feeling my bed with and chen, mamma musu good dine. Me and me dimmy sickers, yes, you dine by Akoma, baby, I'm a woman, name me by Bedania, daddy. Now, mommy, a woman, I walk coming. If you 7 months in Creme, when any more da, some day woo yam, yes, 7 months, some day woo yam, or hospital, or bury any back, none do wound any. Into a buyer, me my miakas, I'll bet you can am intimate man and my miakas, and yes, she had an arm and then go back to me, JB be a maninka. Now, dear young shark run. Therefore, bet you an am an necessity and no Gianni, and move by Jacomanin in a semi winter mean to me, come by Jacomanina. Into mommy or one or cram still baby moon, a Juma moon yet into a quackway Juma and to our crumnams to weekend be our beba. And your query wiki be no, but send you know near Crowy City. Crowy, I look around no banning chain and I cry what on, send you must see a yano, a fekeke. Timommy, woman, wiki so or quay on your best. Saturday infant send my when your best 2 months, 3 weeks. Mommy, I will call ye, but when any more beam. Me frɛ kwabena makɔ we nyamba akwen wa ya hyehyehye esi kanso ye week kanso ma ono nso so ahomai na me frɛ no ofo so me frɛ no best 10 times blame peke to me ho ano so frɛ na so won peke a wotimi frɛ no agina so no atie nkomokro nti a wo di a wontimi peke wo ko ntimi hu yan sɛ ne number na frɛ na me peke ye mati sɛ obi ye sɛ Kobe, me drinking na me cassette sono. One summer me. Obi. Was it a cabby? We're drinking one see me. Or the floor, what it should know. Kobe, into me drinking na me cassette sono. Into one summer me. I know, yes, say. Gay bad in market, gay bad, say. Uncle drinking near them. Emlo. Into minimum summer, can sister be say. Oh, son. And Toma, you don't go. Toma, you know. One of my people say. And a girl. On any tsukulo no so no. Ana eja, me kama ni tum. Oba be fa ne phone. So busa Kobe phone so the baby bi na Kobe ka say me phone na da ho no kwane ko fa. Sige no ko fa phone na me gina so. Kobe when ya call. Into oje phone hello. Wan kasa. Na Kobe so hu say wona wo gina so. Ha, wa sheda me se bla. Kasa mo ken na metini nyina phone en say ye. Me so me phone en say nti kasa. Na me tie na me de nka me fra ka che say oba no yakowe nya be komo de yen ye week iska man ho so ye hyehyehye nti nka me fra waje ye week iska na me fra onya yi ti me fra wojira sisa on kasa me first na me different sister born na my sister say na SU na ka me fra na diska na me sister oba bia peke no nti me kasa no wojira phone no so sa hello mommy enu hono no ebesi nne Kobe no enu anu no ebesi nne mommy me hu no won hye akra no wo me wasan so de meka on fa me sika mle me na me fa nye madwuma hu me na me ye adwuma ana me kra me yesa me kope container na you store ne container wo be kwai ma start ye adwuma no wo ho na boy ne ha me mint you na so sika na me de ko han dan e de asa han container me jan na obe mo di container ni bia ma me na ma ye adwuma wo e ho a na me suyo nti me de ma hu so akototo container no hu nyoma oni bla no mu modi ne ade nti e wo ma na nyinse ne bae nti even cry ye dinka ko pe baby wonu dinka ko pe baby mam na e ho mempe na me am ko pe baby na mnyan nti onu ama me 500 cedis sen ha me fa nkwaji ho nti e na o sa frɛ na mbusa sa de man ko adwuma na o se won yes can top diesel na me say ni o meje 500 cedis no ko adwuma obenya fa so wo so na wa ti me 500 cedis na wa me de akoye ma container ru an o se worki mami na me sa dis kan ma no enu anu no eba Kobe no a me de call me sister mo bae me titifia me sika santi me kwa hu container ru ano na nka eja wa ya ama me ama matine ma ye adwuma sha akra no me ko ya container ru an say Kobe say on kan say me dakra so ye container ma me nti so onim na so de container ne ma me ya obema police fire dem achi no me nso me ani na chi ene na anko entemla no edimi na am see you ode mate ode osise no akade a ode enye hye ti mami ma gin ho a fili ho nso so wo frɛ no nso so a won peke that day me frɛ no sa senka me busan se sei na waka wo frɛ no nso so a won peke
akora no so hwemu so ema me sika nso saa wo 3000 no so on san fa mame ene se me dia beda am se monka bi mame na monyi me sika mame mani abele. Okay, inti yane Lydia amana ene di komodo Lydia abona asem ni nyina tofa e de amaye na le wo so hunu kwabi no na wo boy dada ho. Oh, nti wo be hunu kwabi na hunu se sa boy ne de enye e na oja no. Na me ne boy ne jai dada masisa me masisa me nyoma kogu obi dem bai na kasa metwa ba ma me mo ana ma ba betina me ma me mo ho ti me de beta ma me mo ho kakra em se be 3 months na me di hu kwabi na me ne tina ye no. Na other sub branch no your boni bi ana. Oh, aso no what asema me pam boys against nto beto se boys kura o mi sto mo kwana ni bu afu obefia obetwe belt a was what be bo me ni ade ade e bia ntokwan so de minti mi da kura bia na wabo me ba bia nsese mo na mapila otwe hu ni nkunu. Oh, ntokwa de ye ku bi na nso fu etie mi am na nso anka fu etie mi a o me kan ye bo achare e wa bonten ene ma me sisa me nyoma na me siminti mi ni ntina bi ai so odododo umpo be ma odododo wo we de mo mi minti mi I see e na akonya we de ododai Mommy, many bro, what's the me? Many abele papa. Akoma 87.9 FM akoma bu sam jumedie no edwa e na wo hwara wutie no hye so e ma me say wo hwa na wo hye e de ama ye Facebook no ye akoma 87.9 FM and afa YouTube ye akoma 879 into subscribe na emia notification bell no na afa bomodias e bre no so a ubenya notification no na won so wa hye e de ama but ohawo asa branch no e de wo fa mu no abosume miensa na wa healy awie a e was wo san ekọ another relationship mu ya say so oni e mahwiegu a uhunu ne de anto aso uhunu shisha good enti we wishi uhunu ne shisha ansa mami de say me ka chere the pain say de be ma bia ye minti mi pesa me ne be ma foforo bia betene sisi na me hwese ni osi ya na ma hu so we de why serious one in better if you kura no me ne tina chen inya be 3 months and say have sex na yenye hye ni tini mi fu ana so ye bibi na senye me ka se ko bia de we de enye wo bejai o ba to se mi no obi gina so ntokwa de me hu bi wo na afa if you sa ka chen say me ne nyam akra na se ni osi sunye ye no na mi fi se wo ye be ma obetima aboa mi adachi betimi de ye ba si pempensuo bi oh na wo ka se eniema na oye ma wo na wa ba be hunu se ono de woda so memem wono de wodo ono betina akwa awie ye ne ade okay oni pakro no do sasa first boyfriend na no otete wo no otwe hunu nkuna wuja no ono oye ho ade dabi okohunu abusi okoti wutrinsa onkotu mitrinsa ba no oni mabusu enyina wono ne tre how many years oh me ne tina che me ne tina nya be 5 years okay wanye ho ade ntino die ntina Kobi ba wakwa mu na wo hwe se de wo si ye ne niema no aden wan kan che se won koye ho ade ansa na wa start na twi so me kra me ye ma dwen sa ba se me ni no ko ne ma me mu ne ma me mu me nim asemo mu kan se me wo a no ma fa so abe ye me ho ade aden no mo feel sa de wuntume nwo ana e bia no mu fi se bia ne ba no because ne ba na nyini wawo abe ma wanyini na e bia no mu fi se bia ne ba na na anya mintimi nchile asemo mu ka kire me ana ade mo fi sa be isese no Kobi ne hu nsuo wo fom wa ntumi mu bie mu ana nti na o mu bi nka ne ba ne ho no me kra na se no si de ba pleasure me kra na enye easy what the pleasure pa enye easy mommy wo how jai wo mame nye mame mi hu na em fan se o si ye diblo nya bi o si di stewi na se hu ya binim ne meye obedan obetwa fanche kra dada wonu ti nyina na otwa fa nche ba me de me hu wanye bibia e che se oyesa ne ma no sin se wo ko ne ma me mu ho a na me nyim nya sa 7 months no na ma me hu se sei na nusu ban ti on se oba hu no be ma fofra eya na asetena no said you besi akrokro no said you besi ebisa no ho te sai adwuma hu te sai wonu aduane ma ne ntem ne ade no eduru ba bie no akobi besesai wunyi ni say along the line also was a sign mommy there be even me no aduane wie kura metini nchen no odidi wi amesisi o me na me hohoro ni sama no ye ka odo de a minimo ododi nti me na
What did you cry me saying? I'm not telling you. And you're not sure me what do ye, and I mean, what did ye? Yeah, best 3 to 4 months. You can't calculate me the machine chile. And matrassi, I have 1 year for the same matrassi, but the machine chile, you're quiet. Hey, or the beef you cry, my cousin mean peer cry, and I'm your wife, you know, and I'm your wife, and I'm your wife. Mommy, or friend of my cousin, yes, dear. Hello, hello. I want custard, that is a maca, yes, dear. Answer, dear, then I'll make a hello moon female. And I'm still so okay, yes, dear, and I'm me a hello, was now on flammy, me the yam and pay hello, me pay yes, dear. And see, woka or no woka, yes, dear, one also can hello, my babe, yes, babe. Hello, my babe, and your babe. Hello, my babe. And at times, or also be a hello, dear Miss Yes, dear. I see. At times, wifey, Miss Yes, or do you? Into Sana, I get Sana, no more, okay. Mamma, what or do you want me? What swab cramp no quadman, no, my family to first there be what on it over pimping. What swab from a baby family? And yes, I been now when you want one. I mean, you want me. When you put out for motor night, the sea was in the war pimping. What dear mamma, Yasha for the tea for Aquaba and Famra on your TV. Say, I fay, and I would also on your TV, and as I fin, I wish I and your son so. And mamma say, Yanni. Lydia Amana ena edi enkomoi Lydia edina kosem ena etu yanimu adia abrantie kwabena ansa ye twediti aka de kobi kwani abrantie dina faso he enya asem kitu o hwe wodo na wo mudie pa enso ekobi a kire hwe yenhwe enti eno ahosem na Lydia ede maye no one abrantie ne Lydia wo nenso so bepem sabre ya ye kasai se ye de enkora be se enan na ye de ne bayi ka ho na ye ka kire kobi se onyi ne ba minim se wo behu ne ba dia kobi na be ka kire ye Lydia so na be ka kire ye enti ya mamu nyina akwaba e de ba akoma mu nsam dwumadi eso e wo Akoma 87.9 FM midin e de Maa Akos okay enti na ododie na ekoso a enti no Kobi anan subai bi edi ancho ama wanhunu red flag bi anka se abrantie ojeje me so okrokro me de na so ade a waye de asani subai anka sani uhu bibi na abu wani gu so ana me hu hye sani na me ni sitie vi kura bu am sheda oya ade bi o ha me sheda ma yesa me bu afu ade we a waye de e ha me ntimi no ntina bi mu a mami osuma sa akora Kobi suma ma o ka chen so ni na jaya ni ntina bi osuma ma sa akora me bu a mitimi kofie me fa moto no me duru fie no oduru ho dadada me duru fie no oduru ho dadada na mami ye de akora ba wiase ye nipa mienu wato pa na me so ma to ahia ho na se ya wato ne pa wabu aba na mabu ahia no waye dan wabu aba na mabu ahia no we ye busia mami na busia na akokofa akora ba nipa ba kuno so sam ne nim fifire sha akora no o sie mienu ne ye sha akora no adenti na mo eja akora na abo me so na busia fo nso so mo ntimi nchekere nyansa nto ne ba ni tilim okay abusia se ene yebekọ Kobi ho ye ne bedi nkomo yebekọ abusia ne ho ne ye ne wo madi nkomo na ye wi a ye ne lawyer nso adi nkomo ebisa no de mra no ekafa ho se obi ne oba benyinsa ne se wo wade no o se wo anware no o na wo bejai eba no e de abo oba ne nko so won hwa kwada ne sen na emra ekafa ho na hye ne so ema me se time time or na ye ma time heba me shanom na etutu yade na se deku enei se madedi ayade ne pa de he ene ne nkura de bampe wo behunu time esa madedi time esa madedi omode bampe na fe wo mode so enu ti abehunu se time heba de ye madedi edro tatahwe etu na se deku ema na madedi anu dwane na amro mumrika wanum ato na se wuntumi enidi a mesre wo de akohomabọ no ya pa se bema wayi akohoma na aduane wo beba na si wo se doso na enso so ote ba akwa na afi wo na osi ho no time na entumi mu ahonam ya betu ase a na time hh mixture ne capsules so de ene ebisi immune system ne pass se de abrabo ni si aye no ene me yade wo kina me nyade na atoto adwuma mu sa no eno so ase ne san me pa che obomode aso obanu no bi ene be bisi immune system no na abrabia no wanya hoden
wodwo so ententem wohia anase wodwo so a wote ya wodwo so a no wafe wo sese obi a woka homa mu soro wo de time hh mr na afe ne capsules no so ebi se wakosu yakuma anu mu no eniema nkoyie kura wo ho ensansansa ya de giaze enu ti time hh mr enu ne capsules no enu a na ebeboa wo bema ebetumi ama wa ye bema ma pa na afe ya ma mo piafo heba ne pharmacy shop bmo enye na bomodi ya ne frɛ time herbal was 0244417669 0244417669 na wonso otumi ama wonsa aka AB na mom hyɛ so ɛma me sɛ ɛnɛ ɛntra fa akɔmfa nsanto damri famo mom hyɛ so sɛ wobetumi enya bosia kakra na bosia emu hawo no nya bibia kyenkyerenkyen betua interest ho ahwan na ahwan kwafa wo na na wawu ne sebra fa bɛyɛ collateral san ya tumi ama bi agye sɛ wotu susu asan na yahwɛ so ama bosia ɛne ho nkora ne ba no mesrɛ wada ɛyɛ bills microcredit de wɔnom ɛnte saa akora wase bro bra wagye hiafo agye sikafo agye obi bia wodi abrane ma abosia ne bi na won so ɛfa kokoyɛ adwuma won so wo adwuma dada wate bi dada na opɛ sika bi de ahyem de akyerɛkyerɛ wɔn pe wa emu a ɛno so no bills microcredit ɛbɛma obi na wadwuma na kyerɛkyerɛ sa abrodwo ba haban de wuya ɛyɛ organa card wo hia bibia bi aruti tutumiri kama na moto obi ani ho a wɔn pa de pa bra na yɛma wo bosia wo de bɛyɛ adwuma frɛ 0596 92 0833 0596 920833 and 0302 200390 0302200390 na Emma wonsa enkabi eye Greenfield Scientific Herbal Hospital opa yaresa bia papa pe na yetu yade ase deku na yade ehunu ye ne awodwane na amro mumrika eye Greenfield Scientific Herbal Hospital sanse enfidie kukudam ya yema wugina so ni yade hwe yade entine so ho ne wo sanso ne wa doctor fo nimdifo a wo mo so enim yade bia entine so wo se ye ni aduaba ne fa han ne sa yade Greenfield Scientific Herbal Hospital yade nyame asem no ena ye adwuma enu ntinyo yade stroke mese wo be ma ye frɛ wo kra wa kyerɛ sa wo ho oba ye frɛ wo boni ne kyerɛ sa wo ho mo last stop ye Greenfield Scientific Herbal Clinic Hospital ayaresa bia ne de adoso na nso wo mo de ene agya wo mo edamufu a na hyɛ nso liver kidney test ne ho ne mani nyina no ye bi sanse wo ultramodern laboratory wo ho bra ye wo nungwa adogo no last stop ho a frɛ 0243 983906 0243 983906 and 0261 651898 0261 651898 Greenfield number one last stop ya just say we betumi enya wayare sanyina e de afri ho no ne nemom no menua Mr. Ocean so say we yie no e ma wore ho ate yankorompo na de ma ono aso no agye ane eno an ye de cheche yen wore enu nti wodi esa ato wo a paduani hwe soro nemom wo mo bema we yie no so etumi bia atumi akoso kama na ekira sem bia ma eye Gospel Funeral Home eno ye casket shop Mr. Wada adaka bi ho a wo ba na emfote yesere esan so mo betumi awe ne easy nemom no Gospel Funeral Home de wo mo adaka no mesi afi mo obekọ na efunu no kra da so ye fresh na de tia na tie so ahunu ye be decorate funeral grounds wa ma san so na efunu no ankasa ye be de dan wa mo da ho ase wo sore se flowers ye a ye de kwototo to suwe se wo pe customize one ye be ya ma enapa asopa ejapa onuapa ebapa emprapa papa ni nyina bi ka ho ye be ye ne kama ne ye de ama sanso na ambulance de de amutum ne ade ni nyina so people na che se emu no wanya ni monyam na wa traffic na wono na aircray mesra wa da video no ye be video pedro na ye wodro wo ho ne nam soro aeroplane ketwa na etwa de bekoso wo ho bia e de ama sa no obi jinsa afa na chi a na duro na chi no amasa yi ase koro no boni nyina no sese ni nyina aba na wiye wo ye wedding nso na afa wo pa aduane wo pa MC wo yie no wedding no ye be mo bi bibia ni ho afa ye bibia ni wo afa wedding ho ye no kra no wo do fo no wo ti ase no onko asode enti wo wie wufu so kra ye nya sofo on be ma sofo ye be ha sofo be ye wufu so e de ama ntu de don't worry at all asafo ye ben labor ye ne ye enkane board building no edan no na hwe no mu udru ha no abisa ankrato osiminie frɛ your office line 0322006221
0222006221 and that's 0243737457 0243 737457 na anyone any enkomo afa yemra na meni Lydia amana ensan entoa eso enti Lydia say one what na wone net na fie san ansakra na wonyin san akoda yi ohwechi meni net na enchesa even say 6 months to 7 months na 6 months to 7 months no na eye enough sa wodi behunu ni su nyina awie Mommy, on one case, me catch a meet me swabber na do the swim sense blank. I will have hano, me pet. It's not blank, why not many after 5 years, sending you to buy in city and it's not many now. Oh, Lee, send me jaw walk cry, yamin kumi, yamin jamaica, for him could see him, when crying yammy, mejuman saying, to mommy, me honey and I war yen and you see, I was it at a many send you city na. Let me feel or bellboy me. It's not mammy jine, may ya. Menene wo ye anase ohia ofoforo no na enema nyina akoyie meka akosua kuma no ba eduru ba bia se obejaja wo ho ntie bia na wokomu ana ensa anye ne de biem entisa me de sisi wo kama sisi me hu ye ono anka sakra obedi mu adansi okay enti ebra wo call na wofo ho no so sana wonya nyemon odo call na busua ho no ewo ne kurom wo henefa Techimai, Robo, Techimai. O konkonse bia amfra wo mantamu wan okodi na san E ko twa week obi amfra wo mantamu wan kan cho se maame ntufo hu ofe pa na men ka asem be nkire so obi tie wuntie a wo behunu abrantie sei ni no otie ama wa mu wani amuso odonti Mami da bi me kwa na mi mpie efie ho efie no so efitwa hia ba so moton ensan wo efie ho nti na de na maame ni tutu ebro na mkotena ho bi na ye nyina yi tutu nti maame ni sorry na boys tutu bi betena me nchen boys tutu ni betena me nchen na ba akopɛ me number nti emu ho no ka cha me say wo de ho ya me fepa me ka cha Kobi se ni nua ba na ye Kobi se ne dia na ni nua ba ne me Kobi se ne dia na ni nua ba ne me I see ni nua ba ne me wa na cha se bi wo ho ebi wo kromu ho oba ne bi wo kromu nti osoro so obeka sa ne ga na de mi ti mi nchile ya so ka sa mba ni si ni onua ba we ni no ya me fepa fa ne mame o se wo pe me yire wa boda mo me yile no no eti minim sanka wo ti o manu asem o wonum ta na ensa no anim no mkaka ba no kwa mi hu no me mani jai nti sa na aso wo kan nti boy ni je me number no nti boy no so nti man ka we anche me say menyim ye no okay nti dey kura me ko pen picture na me hia no picture me delete ebufu nti me delete ni no mani nyina nti me pen picture na me hu na kura ba ako na me yes menya master picture say o me master pants de ho ye na nyu beja ya wu nchai sa na oni abaye yi ko wu je wan hye ne ba ne sa oni abaye okay say ne ba pani no a o sa ni obi fufura wo yes o ga ni nyim ye ga ni we ka cha so onye na busuafo ko hodu nu no oji nyi 2 months o hyimu free ti abodom ho o ma hu ni biem onu so kura wo be masa ni su odi na mama odi ni tadua to ne kon ho na je se wonye nyim ma no ohwe wa chese nyami peja kakra na unsem obia na we wadwuma kakra no abebo ewura ho no kwa sorry no kwa sorry no kwa sorry na ko bi de na me kwa sorry na atwe ne de ne koi me ka kire no nso ama me kwan okay enti wunyin san ye no edi abosome san yansa na ko bi free wo nche na ya wo hu ne bi emu na minyin say minya 7 months mu ho ne me hu ni bi me wo ye me hu no hospital nti me wunya 2 months 3 weeks no ana me hu ni bi mbesin de entokwa bi si de na si ya wo ko ya wo hu ni bi emu mami hwiensi ta Kobi no eno nko ana me ka say last bi na ko twitwa ntroto no na me ka say so anka no kra amna no yesu adwuma me de amna ni ja no say na yesi dwabon apart from that me ma me mu so kan me jai bibia no so jai bibia if you kra me so fofle kan ama obi atwa so nti na ye tikama sense da me friend na me ti Kobi ye hu ani wuo se hu die nyu obesi ne ade no won ne konso bo ne dua so wo hu ana my friend me friend na one pikin me friend kwa no one pikin de wo gina so hello me friend sister mo na mania ma nti nika bi ebesi ne ebesi ne I see ebra wo free fie no woja wuska na me ka se de twa to okra wo free fie no woja wuska o ko ne de wo de etwa kuma ni man nti yasa ye na me friend no emu ho na me de ti Kobi no week wo ba no de abanti wa ma na me friend na hwa de kwenti amwa ma ni etwa kuma ni na
mediti kobi na manti ninka biembesi na mediti he ebia na abɔ ne ho dua no a wodane ye no ma akobi hu se dua no wadane ya na wanka nkyere no me ka kire nse ye friend na on pekinti me friend sister mo born na manie de besi bia me friend sister mo born na manie na me se minim se eyi duabɔ me ankasa me hu zo obi bo minim se ne esi ɛbɔ no kra no me hu se ne esi dane no nti konfoba na me twam kra no ma adua nko hwango busa anka me tuwa na de nka besi esi nti me busa ya wo kire me amekɔ ya mekɔ da ne me friend na wan peki me am di me sika kɔ da ne me sister mo so friend no born na manie se womla oso be ma me ho akire me pa nti mo friend ka kye se ya kɔ da ne bibia afiri ho a wo ya awe okay nti yanhwɛ ebra a wo ne kɔ bi wo hɔ no wo fa be ma wo na chi bacho debi one suspect bibia me kan tro se me hu se oni abrantie we nam ana bibi senti ebia na osusu se wati bibia na wo hunu bibi se bi akora na nya ne dia nyinsen na nya ne dia enu nti na okoye a wo ma bia mu me ne boy ta ma fa na sa ade no kura me nim ye afefa no me si so nyina metimi aka se me first boy no ene ko bi no afefa no me nim ye nti me ne be ma te pa we kwa ye ja kwa me se me ntwim na me tina hwa oto akora ne din ye wa hospital no ofre me ka se edin ya me fan fan no ofre ni sister mo mpo na bo na amane se me infle no Dixon ansa nti edin ya wode ma ye ne Dixon ansa no ye kwa so wode fa phone so na ba ye ye kwa so me friend na no pick it me friend sister mo bo ma amane na ne sister mo su yo ombe fre ko bi no ene me nim je si ye nti Sunday no ana me de kwa ahwele busuani bi ama me ana ja me pace kakakura tutu akwa no ho nyoma ne me ho nyoma ne aduane kakra ye ne de kwa ahwele fi se ye ti fie ningwase no ya doso Okay. Otifia nimguase no yado. So I say I'm there with you. You are welcome. Obi message or the mama no. But more the answer obe the WhatsApp message breme na menkenkai enfa emount for WhatsApp message breme na menkenkai enfa mount 0245 301462 0245 301462 for WhatsApp message and say your WhatsApp and answer normal message or the bar menkenkai na kama ede amount 0245 301462 na menkenkai enfa emount kama say akra no wanya enfie say wanya 1 year 2 months 27 fie ano 1 year 2 say ya de akra yi ne nkra ben nan agina ho na ye ka se kobi enyi ne ba obehunu na yi oni ohun ne ba ohun no ada san won fa nye wo start ne wa de nso ma ne hu me fa nya ma ne hu ope na won bla no o me sha akra no ntwa no ka no hwe no okay na asem ne se ye no watumi akokobi abusua ho se de wo mo ede ye wunie de omo de hye ne de ye wunie nti wo mo nya ne kasa kire mami de be kwasu bi a me fle wo mo even yes yenti mi nchichire nyansa ntu ni tirim eno mo se 1 year kobi ma afie ti mami me kwa ni sen omo hu omo de hye no 1 year wo mo te ne nka so wo phone so enso ebebu omo kro bom ebebu omo kro sa kobi wo enuaba owo nuaba ha dwene Dako. Doko. Dr. Grofire ambassador. Bia bidie. Edu ti bomodia na no me bo me Grofire kama so hu ye. Aha, nti won so bomodia se nei obenum Grofire. Grofire. Mako. Doc family mu. Yo, me yanchi oni watiefo. Omoje so. Sabre Dr. Grofire basima kakra bi fati opomden ho asem. Grofire moyadro e de yakase ye koko. Eni yadro e friend design to Xylem. Na afra ye Grofire moyadro no. Aye moyadro sonko bi obanu bibia wa dance pa odi fa adre ho. Obi si na ni subire no. Onum Grofire moyadro no ani subire no ohun biem. Obi si na Akoma eboni periperi. Onum Grofire moyadro no ene onti biem. Obi se na nru busumi mienu wa bra onko hospital nam awia ni gya ho adwuma wo yenti. Onum Grofire moyadro no ene nyina to atwa. Obi si na poso ye ne ya. Onum Grofire moyadro no ene bibia aye kama. Obi se idua na dwo obi e de hwam kromo no. Odo de omini beto ha, ni omini beto ha. Onum Grofire moyadro no ene odanya ne agye se bebɔ prum ansa na wasɔre. Obi se aduani si wo a ode ni nsa be wom saa. Onum Grofire moyadro no ene odi sa agye ntumu. Obi se infections na adokro no. Onum Grofire moyadro no ene bibia ye fine. Obi de ni se mpompon bono na epai. Onum Grofire moyadro no ni nyina ahwete. Obi so won de odware wi agye so okopa afe no de adwene ho. Onum Grofire moyadro no ene bibia to atwa. Sir
obi si wa num grofan a no onim sa ade bi wo wiase e friend atenka feelings kopim so onum grofan magedro no no hu sa atenka ed na ne de betwam a ye nua manum emfa grofan eni agro e menstrual disorders e ho asem ne ye bika se wo tie radio no a je number no sa na wo hwe TV no so am si ya fa phone twa me frɛ TV no se de be ya wo pharmacy a omre grofan number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco menstrual disorders ye area aha enuanu anu bebre na nyame adom grofan baaye no ene bibia to atwa enu ti da bia ka ye ka se wo ba hwe wo nsabuo mu yie hwe wo menses yie ma menses hu hia chen wo chop money fi chop money die dream fie du kra no a wo de ba Marco beji ama papa na wan hwe ye na wo ne board a na de wo haw na ebrɛ if you say Nyankopɔn amo ba bia bonyini nso wan hwe yi a wonsabu nti awo betimi abɔ adentra Nyankopɔn bɔ ba no wɔde nkosua nyinaa gya okwan na aba asase wi so nkosua no so dɔɔso yie 1 million na wonya 13 years no na aka 300,000 na kyese mu 700,000 de ahye ekɔ na wan hwe yi a de aka ne nyinaa bɛsa amu watu na mo sɛ wo kɔ komfo akɔgye ba wobɛduru na bia komfo ne bakra komfo ne yire onso nwoi natural kusua no esa asa kusua 300 di emu 300,000 emu 300 pe ana 400 pe na wo be release ana wo beto asase wi so ne saa kusua yi wa hwe yi a ne nyinaa bɛkɔ tinugro fama gedro no sere bɛbɛboa ama kusua nyinaa ahyehyɛ na ayɛ kama na ɔde saa kusua yi ma no asa ma hormones ronko miensa estrogen ene ma ayɛ nominome wo ma koso nominome no na ne tiri gusu kuha ye estrogen ni ntira progesterone follicle stimulating hormones sa hormones ni dwumadie na akwa electricity no etimi ko high ene timba low emu bia enye nti a doctor for to the imbalance hormones wan hwe na balance a edo how bebre bebrɛw eno nti a doctor for hwehwɛ mu ye ne sɛ yeyi ema edusiwa emu nsia wo menstrual challenges sa ema nsia enye den a ba ko nyaba enam hormones nti eno kre sa ema nsia ba ko benya fibroid ba to ba ko yam estrogen level was raw ema fibroids ekosoro fibroid ndam kitua bi so a eboa ma nyini tentem tim go fama yadro no se de bebeboa ama onipadua no aye kama oba otoso a doctor for chere se obenya miscarriages obanyim amana sei anyim amana sei ama ode ahyɛ ne nananum enya onana bi na awie o ma no eye fresh hormones no na eboa ma saa problems eba onipadua no efise saa fibroid da yam kra ekiri se oba fibroid kra ya ti ma moja tu ema wodiem so yare bebrewom ye frɛ bi polyps wan hwe ne polyps wa wodiem a wo akola ne kotomu a etimi sɛ no nugro fama yadro nse de beboa ahyesie oba onipadua ama onipadua akama oba otoso obenya menstrual pain ama ne pain ne kra obe transfer di ama ne baba nti busua bi wo ha free na nakopem na nakanso aso obi ebu ne sa ayete ne nka enya busua yare nugro fama yadro no na nsiesie ma bibia enye kama menstrual disorders ni gumu ahodo bebree ye bebobɔ so na wo mu ba akokora watru mika ko hwe growth amagedro no ansa na dabɔne na ba wo ye oba na o menses ba na aduane edi aduane untimi mfa bi nka wano a yare growth amagedro no obi de aka nanum enedu enanso ama ne menses aba no obia bete ne nka adan ni obi de ne de ba ye nte na ne ho kora timi sei na wo de ba gye se obodaru mu obi ate yare growth amagedro no oba bi ho a emfie du na omu ne nsa aminoria na eminoria emfie dum na ohun ne mogya ni efiri busumi mienu koduru busumi mensa wa ohun mogya ni a ayare trubika ko hwe grofa mogya duro no obi de eba tot eneba o kire na atwa obi de ono ahyehye da otwe bi onya ne menses bi yede de na otwe mienu enye saa ne Yakopon hyehye no busumi ne so na otwe num wa anya kra nye nenum misra onum grofa mogya duro no se wo saa ehawia dysmenorrhea woni saa bai wo fi a ana wo adwuma anya de obetimi aba adwuma efise wo hyedem wo fefe ne ho ne nakoko mo po na eyi 2 o'clock misra wa no go from agedro no se de be beboa wo minorrhea aso ye yare bone ono de ma eba so entwa se tuamu no obi guso ye ne menses busumi mienu obi kura de yisi rush ne ko hospital efise wa ye anemic onu go from agedro no ebeboa endometriosis ne ma menu friend anidane no wa wode ne ho ate to ye o menses na sign na chi ekotutu num
utukosu atoma na asɛe woni bɛma da na spam na kotom na so asɛe wanhwe ya awo yabo onu go fama yedo no a besisi ma bibia ye kama okay da bia e ba etu enua manumfo mu a mu use contraceptives e de bom ho ban no eye na emom ya ben doctor mo kyerɛw de ani omogya bɛfa nyese madamfo we yusu bi timisimi ko yusu bi eduro no bebree woni side effects wanhwe ya ubegyae nom no na menses ne mba ubegyae nom na awo ne mba uyi obi a wasa problem ya no go fama yeduro no se de ye kan ye de ya kase ye kokoo na ye adure se wo ho na so ani so biriw uyi adwuma wo gya ho uyi adwuma wa wia so no go fama yeduro no wo ho na won sa no na yo titiriti no go fama yeduro no edura na dwo wontimi na no go fama yeduro no honam nyina ya wo ya waposo nyina ya wo ya no go fama yeduro no udware wie na odwe ho empompon ebo na epai a ebo tirimu a ediwo na eba ba bi eto aduro bia obenya go fama yeduro bi ato say ye pharmacy herbal shop drugstores ya kasa so wakasa enama eto aduro no wuhia kana no ato na emom se opebi atu aton a Ashanti region ha ko PFA pharmacy Tafu New Road Missy Herba Omrom Angelos Omrom Dani Herba Omrom Apidanko Omrom Kolinako Aston Blessed Require Kewo Tinatek Sufo Life Pure Live Wabuakwa Hawme wa Asafo Polihwa Ubenya bi Ja pharmacy wa Asafo Ahimfie Sas Herba Potasi Blockhouse ene ne so Potasi wa Costa Pharmacy wa Pampaso Yellow and Orange wa Mokom wo nkrama mu amesrawa ko kanshi drug lane Kingswalk Herba Tinatet na Naboache Angel Ruta Repass Ubenya Group Pharma Jerome Biato Halo Subi Asama Ekus Pharmacy House of Drug Yidama Koforidua Gabson Pharmacy Ubenya Group Pharma Jedrono Nkoko Hillside when a friend Isaac Drugstore Ubenya bi Sunwai Kapeba Mose and Green Light Group Pharma ho Brekum Dr. Clemento o main station Takwani Pistia was a bidofi Ubenya Group Pharma Jedrono Bogosu Unique Herba Group Pharma ho Takrade crashes the answer older punching cracker Ubenya bi Elibo or the low Cape Coast Boachansa and Napena Sana or Wa Obroni and 1,000 Pharmacy Tamale PK Gombila Baby a 2 drobia Benya Grofine say a pharmacy herbal shop ye akasa so workers and number 200 wushia kana no to be frame now question bia wo bia no ye ni Grofine hon komo the number no number no IB 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Grofine makes you grow fine. Yame ko bia ho da se na ye besen aba na abetua adisuane so. Nyame insha papa Dr. Grofine bomode ano na efre no na won so ji Grofine ni bi enom onan no nsa ye titiritia ni nyina ebekọ kra ama ho ato aha eye Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumedie no eno na wo hwe na wotie no na yekọ na ye ne doctor akodi enkomo no na ye ne nua balidia na edi nkomo enche ye bekwa homa ne so na ye ne lawyer Edward Mensa edi nkomo na wa kyerɛ de mra no ekafa ho bema wo a na wato akoda no sawram no se ekokoto a edi en na court etumi edi yesa bema yi na mame san emra Lydia eso ebiemo Lee se de na akọwani ana say another one sa hye ho so de enche 3 months intervals no was half from obi ho o va that's akraya nya say 1 year say 1 year say 1 year 2 months 1 year 2 months and na won fa bi mama there be aden mama aden was on it say wo abo mi tilim ade na abo witrim abo mi tilim ade na abo witrim empra chi na abo mi tilim nti wo wa bi enye sisi e aji se fi mi mu mama hye ablanti aye na adwen se abanu madidi ni mama ya ase nso mi Lydia metie die ma akomu ho de me mani ni di ma ya ase da abanu madidi o mama ya ase mama ya ase kyerɛ me mu ena no so e pa kyerɛ se me pa kyerɛ se plan was ni tiri mu pose won hye me no ahya akora no enti be ma me mefa no me ba ni be di me twe ho so me pa cho fra no ntoma mama me wadama nye de mbehunu ni maji mani so so maji mani so agosu so maji mani so oba ya maji mani so no
Awurade ya gropo mawu ya no afra ne tuma ma me na yehwe 1 year 6 months also 1 year 6 months sika say no papa akran ni ohun na na from ofri fie ho call ye no 2 months 3 weeks sika say na akran wadi e wo papa nsem ankasa se wanyina nya 1 year we no on dimlo 1000 po on dimlo 1000 po fi se na adwuma mu nye nti na me sika kakra da ho no ana onye bia no ode ababa na me sika kakra da ho no na me ha no ode ba dia fine wa fa man so dia na me use scanning kakra okay ma me nkwa homa ne so na me se menya lawyer na ye de nkomo hello lawyer Mensa me ma wo aha ya ena papa na pomoti say Obadi adaroma na monso Mr. Dom Ogusu hwe yen lawyer aha eye Akoma 87.9 FM na fe Onua TV dia awia mi pese ye bisa ne se ya doso mema dodo no ada enenei wo madua su bi wo mumu se ye bedi ye bewo nanso ye wuwi a akoda no ye hwe no lawyer educate ye kakra se be ma bi wo na woto akoda no asawram se won hwe no a edie na mra no e ka fa ho yo medase mema ahwefo ni etiefo ina aha emra ne de remember bia no wasundi responsibility say ode akwala baby asia ele say ohwe akwala no ohwe ye 1992 constitution emra kunini mu kura ewom say ele say abofra bia ye ni enable right say onya awofo na wonhwe no say be ye ono ana ede ne ho baby ase awofo na ede ne akwala no baby ase nti and say akwala no or suffer in any way say wa akwala na wonhwe no enti no emra no wo ho enu nti na oman bia ne ntichiri mu no sa de no betumi aba Ghana ban so ama akwanya asafo no yedu on befa so na ya mamra no ene won adi enti no ko police for akachia ye wo special unit bi no domestic violence and victim support unit ewo police akachi wono na ehwe se mkola yato asawram se emema etete ma enye mema nko a emba ni bi so etete mema pa ene just all sort of violence in ano sa asye Ghana police service wona ehwe enti no abuju kakra me de be ma enu aba no ni se onko police bia ebeno na onfa sasemi enkoto anim dosifo no ebehwe se be bia berema no owo bia no ebekọ na akwa na ba no abekire ekwan a ode oba no ne ba efa so sa no enti sa na emra no ekire me da se lawyer mimi sabie mu se emra no wo ade bia betumi agina so aka se okay sa ade wenku anti no we de ye gina so se meba ma no enhwa akoda no say bi asama ba ye de akokot na court aka se okay lawyer judge say ade particular ade wenti ma ba men enhwa akoda no ye wo bibi sa wo ho dabi minji ni se judge bia betumi ebua sasem no dienti a mebi sasa ne se emema bebrenu ada ena de niema bi eyiyi wo mo ho ano dienti a wo mo fa hwe wo mo ba obetumi ka se misusu se akoda no enye meba obetumi ka se yawo akora no se mehwa onsame no wonsame busuani bia enu nti na me pese mehwe no de atomi sumiensa obi so timi ka se okay ebra oba ne wo ye no ameni ni gya ye no me ba sa me ba be fa me ba na me ko ye no oba ne so wonfa akora ne ma minti wonfa na ma minti minhwe ni biem omo betumi agina sa ne me ya mabobo so no aka se no nti wonfa hwe akoda na na
enim rebiemu ena saa ensam no nso eni nyina so bia wo mbremu ohia ye children's act na embra ne se akwara no asese owo awofo a akwara no ye friend no the best interest of the child awofo either mame ana papa akwara ne pese owo ne nchen ena akwara osan so de o vulnerable eti antine ma ejasa eti no edese owo mame no ho kosi emre bi akwara na nkasa ebetumi aye ne ho bibi ansana say ye den be ma ejakra ye de na man enumpo the court has to decide baby es akwara no oko ena two say wawo akwara wo say akwara ne ensewa enunti na DNA aba enti no eden na esi ni kwan say esese okoye DNA na ye hu akwara no sebe oja kwa ewo ni mu se ne papa ne de ne mfa eno na abenya na so akase akwara ne ye meba ena nto se obe DNA no uni na so bia se akwara no nsewunti enu nti won hwe no dabi emra ne ma kwan sa lawyer efie sen na se edura be matimete akoda edi free oba no ho enu de ejina ye friend no each case and its circumstances ejina kwan bebre so ebia oba tan no maame no ebia ni trimu ka no sebe tiefo ni ahwefo anim ebia na sebe adwen no uja akwara ne ma na ebimpo ana bibi boni atu akwara no eno de ebeke se akwara ne nko papa no ho ena ebia bebi akwara no beyi cases bebre ho bebi akwara no beyi no ebia emwa akwara na se eja na enano bebi onu wonu bebu a court be se akwara ne nko bebi a obetna eyin a ebebu an nti eno ye ni specific year edawo say until akwara ni benya 10 years 11 years but normally no time pa ebu ama ye ti akwara ni abra akwara na nkasa sebe wahu bibi ye ewo no ane ho sebe say obetumi onu aboa ne ho adware ana bibi sa say onu abetumi akwa bonten aba ase bi obi ampu enka ne ho a eno no emra no be ma kwan ma bebi akwara na ngasa opese okono eya awofo a opese otra ne nchen emra be ma kwan ma akwara na akotra ne nchen okay enti be ma wati we nyina na wose wono de waprim na koma se me de me hwe akoda me ba no se ye mane so de no kokko to say ya punishment no ene de he court be say onhwe akwara no ebimpo a yebetumi atwa say bia bosomi bia no onfa sika sei emfa emma obatan no na onfa hwe akwara no sa na court be na mbom no se court emma order na se we nisu a na court be ebe na ni tumi so na asotwe biara court susu se ode betwe no kwaso no na ode atwe aso lawyer yenya no wo ye na so empempi de wo ka ye twatwa yi se court ebetwa sika de ama be ma no se bosumi bia no wonfa ma akoda no nanso obi o a oba ne beba osi yo wasam no kra ne ye de court e ma court twa se bia bosumi bia no wo ma akoda ne 2000 nanso so wode ba kumienu no wajai onfa mabiem wakọ court ni aka chen se ne sa akọ hobiem osi mako mekwaka ya wo ma anya hwe ya afa ho enum etune bia ya ma ye disappointed kakra minji ni say court ma order obia betumi abu ni court akanso say you have to go back to the court na ehihye wo ho no court be ma he will be compelled to obey the orders of the court ano there say won hwa akora na court ama order say busumi bia makora ni say bia chensidi na court nso
Emma order sebe ebepro bema no na ho odin so obehwe sebe income edwuma oye enya onya na de obetumi di aboa na court be nti minim say court bema order say ye bibi say na ono betumi ebunani aguso ene de court betumi atwena so pa ebi aba ye na so mpempi bi o ha wo beka se won kɔ no na waka kyerɛ sɛ oh mekɔ ka kyerɛ wɔn sɛ ebi okra na ɔmo ma be man kra duty of the man well the sole responsibility entini efe awofo ye oba ne berema eji na smart as berema no beye na famu de ese oba no so tumi supporti na na mpempi no na adesua ni na for that berema ne nkwa so eno so ese ehwe dasem no na ye ka ne yi well contribution me na maame no ono so oye e de aboa situation etisa lawyer sabane sana chese akoda ne wo maame ne ho enti akora na didie mu akora no suku komo ne ntade hyemu wo maame ne ho enu nti efa bi no woman no so eye na afa mu de ba obi ho a be ma no aye ne se ne wo fa akoda ne hwe no kora wa bra onye hwe emfa ho so say omumienu na tie de a toda ya na ma ne ta yesa say yemienu ye da so te ntimi jai akra no wonko anahwe no ba se wo montam tete na akra no wo ba ne ho a eto de bia ya na empepi ne ya na ma no so efa cost no dodo na ai enunti no se bere ma no atoto na se di ase enunti na se ye de ne fa emra kwan so na ye twe na dwen ejina so say wa said say wo akora wo hwe no na maame no so ne die nkakra oye no ono so onye na emu akora no lawyer mensa maame fa wo ensia yeda se wabue emra no eni so e de akere ye nti se be ma bi e wo ho na se onhwe ne ba menim se be hunu se ye twe no e de ne kokogina aseniya ne ho be kere no enti nani e be ba ne ho so ensema hodo bi e be pie e wadwumadi a ye die yi mo no de e fa wade wo de e fa yi bia ho no lawyer ye be ba mode ase ye be ba wo nkyɛn na yetumi aba be gye emra ne se Mr. Meda, etiefo ni ahwefo ina ase. Ya minshira opi. Yakwa ba ne so yako yane lawyer Edward Marisa na akodi community sabre kobi kwabra sa ba bia wuwo bia na ba bia wo hye bia asase asimpo na wo hye se wo tu fam agudie se wo ye den be ma kobi 1 kobi 2 kobi 3 kobi hweye kobi eye wo se ba bia wo hye no ba bia wo hye no ye frɛ wo a ye nyaw enu nti wo kokɔ hye wo a ye nti no kyɛ sɛ but kobi be me na hwɛ bibi yo ema na wo ye wo mo saa no wo hunu enkoda no a wo ye wo mo saa no kobi ya bo kyɛ sɛ wo prim wo koma ankasa sɛ ne a wo pɛ wo ye no enu ana wo bɛyɛ na emom no dakuru bi wo bɛba abɔnten okusie ye bepunu wa wia ema wo beba abontene me kama kyerɛ wo se wiase se wo ya ade wo ho anu ahwɛ ne yie akoda wo de na ba wiase afeni ye kyere ye de nkoda gu oni ye kasa kobi yi wodi a wo hunu ti wani nwu kobi wani nwu ho se wo gya akra bi sa ma na ebra sa papa se sa na wo papa de ye wo a esi wo yie ebi obi beka se na me wo ikra me kra me papa wo me wan hwe me eye wo de wo ye bitter se wo papa wo ye wan hwe wo enu nti e wo se wo so hwe oba na wo ba so ama bedi ho yawo wo sika no wo didi wo hye wo dwene sa wo ba no wadidi wa hye wo ba no a wo de ne to wo ho no digital bedi nto wo de fa phone so de ba ye no Abranti ete se wo kanso sebe wani abie kakra wo de fa phone so de ba ye no tore bia ya na ha me ya na ya me ya
wona mo na akra ketewa no de sika ba besi wo so wo se fa me bag ma wo bag ma me fa wo phone ma me ni nyina gina mo papafuo binum so e na maamefuo binum sei ya okay me pa so mo de asem wo benya kwa bia busuafo ni bia ma me mi so mo de hye no e ba wo mo fie wo na nya sen no mo bisa no se wo hwe ne ba no ana kasa wo dru so kasa mo frɛ ne yeso wo hene your friend phone yes why na friend who na friend no what obi na friend no and na o catch us say wo techi man na wo ho ana se wo na oda so wo say they were free wo wasamba yes wo yi hin close don ma hin kuro yes wo ni village wo baby e ho no wo ye adwuma enye easy yes wo sika anyway so ba techi man akaka bensem ni ade enye easy Kasa buapaye ebia na wugya no ma na hye no I don't know minim but kakai adie na wode ye kobi ma na hye no because said you know se treat we na me ti kobi no enu ano no na say ne be ma de wa de omaka na be ma de na enu ano no eduabo no ususu say eduabo no na hye kobi sa abubo dua na chi no no obedai wo beda we nchen ye odi agro ye obeda ne nchen ya na wo no obedai ya have sex de ba wo ba ho e beda sorry kura ba 2 times so 2 times you say 3 times kura me wife ni ene mommy one day otimi di nipa ba say 10 ba me wife ni me bani o no apeja kura no de na ba no mu ko bi obey de no ho ofe no mu ko no mu ba uta bo ni dua na kanokre we ni dua wa wedding ka bo no wo say girl no ye ko bi no wa mo ni dua da bi mommy nka me sa de ne beba ha ma mo ni dua na me friend ka chen se on fa me sika ne ma me no o 3000 no aha on fa ma me na me fa nya madwuma no me sha kwa se me fa sika bia ma na me ko bi ka no kro oba aboa wa ya kai so oba aboa o se me fa sika bia ma o si de o so me fa na me sinya me o hata so ofisa me de ma court bia ansensen tinyankopon na ye ya dance ni se me fa sika bia ma na se bia ni nguase na me di good a yankopon chia me ka na se nya ni nguase na me di good a nkofo huru yi gold no be hohoro na ye netie na me de me ka sa chile no asa eno ye asem foforo wo ka se ne nkrofo huru gold no ono be horo ne de na ye netie be se da wanya bi di ebi abehwa akode se ma ne bi o wa sikai ebi anata ma wodo na so no e na wo de ma no we na nya bosia na wo ja we na ya bosia me se boy na ye na adwi se wo tu susu wo me ho wa tu susu na ba abeje no asa abeji low nti low ni de o wo chia I say be ma wo de won sa to abere wa aduane nkwabra nsa ko bi wo ye dan wo bedi ye de beto so live wo ye dan wo bedi ko bi wo bedi papa me samu amu wo ho no mo ma hello hello surprise hey me wo still match me why se motia no still match me motia no je hey right na hwem still match me na jai oye na do ye wo da Obaba ye me no nanam michia no atiamu michia no matiam ai za pepe na tie me program producer na so mo de me ka me to are apo chacha atie so yaba za pepe na tie ye tia so fire mo yeah that's it Congo into Congo yes rama redia na ya de bi akoha na ya ama ha ye twom ya di bia sra kama na achisa appointment enra na me fa krom kakra na me kofa kejeti Dubai ho frade me je mani so ye tu agu so madam Congo mama Congo me sinka they say we so me hana we atwe me see me fa krom am de be kata mani no spas
na de na me de pa ne se je say wo mo a ehu me a obi e frɛ me mama Congo je say adanse Breviton Bible ne de da metri mu pa wo se ne ba etchin oko senior high school e bi oba no complain na name na de we me si di Congo ne ho adanse so beto biare okay na was me ba ne yusu ye no ho adanse de ba na me to bi ma me yire was me yire de ja me na me hu ye sa na wono ane be hu no Bible ono ane kan sa say mamon se samon sada yes sada no busa me say foforo na ye de aba na ye mi ate na de ye ate na ho de ne so ana sa we kra de bia be ka ho de bia be ka ho sa na me say ai we no na ho de na kosoro sene de ne konkomu eti they said ye opekesa ubenya opeketu a ubenya jikese na nye wunku ewrade na fasra ti wo pimpos wani mu a Congo ointment sa pimpos ni susua se susu use Congo ointment se ya nwewi a use Congo ointment eye kro so a use Congo ointment adabi obi ka chem se we ni petuntum na kura sa agu ne ya na me se ya ye nkokọ no so kuregu ya no so ya pa wo se na wa se ho no wonyina efifrete wo so anu nkwa ne pampan a wo san so de ebre wo Congo ointment etimi kro yeah esan so ye body odor na duro onim onam kankan na me sha da kra enkanda na sofu bibisa me say Congo ointment etimi odor ho na me say papa ne bi kura me gina kan ho o kan ne go ho okay o se da bi aka da bi a body odor no tietiam minimari konti a meka sa chiro enye o enti uyo bi a eso wo motuom onofo ase ni nyina fa bi sasa na nyi pampa ni nyina fo otontem dai na nya kama udware na atwi ho wie fa Congo sa wa ha mu no fa bi sasa ho na ko num nyina enye kama enfama Congo ointment na yedi ho adanse ne infections aduro eti na esi etimi honam ani yade ne yanamu yade sa wedie no yade bia wo mu a eye infections ana de ba wanam yare wo ho a infections ana de ba da bia me ka say eye na doctors ne betina TV ni radio so na mo ka bacteria mo awa ho asema ya ma mo nyine so mo boa wo no kure trodo what na wo ma syphilis dokuno wo kire na wani be fra what na wo ma syphilis dokuno wo twa betimi abodam abra Congo ho doctors ne ka enya agrobi no mudi eye no kure if it's a syphilis na in stages ebedru baabi no na mo no manyini a ma ye hwenya ye dencha ma ku wani entini no a efiri wadwene mu di moja ko wani ne so obedi di mu ama santini na sai na moja ntimi ko wani ne so ade na besie wo so na efra etu obi a wo syphilis mo awo no no di adanse se nani aye wisi na de hunu no ekofo enu ti ne se yam pese infections baba be hawatete wo ne de sa wakosa o hawo ne amane ewe mu ntino wo de wo bi oni bi to Congo ointment okay oni bi kura na yede mawo anopati bi fa sa wate na fetua enum na fa sa wate na fetua wonyu su bi da na afa na wo ba be yusu a ye be sra wo se twe ho free nam kakra be na wotwe ana na wotwe mienu na wo de yusu Congo no a na wanka sa ba unsa results na e be ye positive wo be frɛ ye di adanse obi eni ho a wo hia me a waka Congo ho asembone da me hia lady bi from Bantama to Abrepo Junction na wone metina aka no otimechi se wo wie na ni ahwemi me si fama no so me nsa mas madam ko ma ye papa ye pena on the satam kra na nyanye tribu no ye pekese ase me ne me nyina no ne ye desra wasense bi pa stop on bi a e ba me fi o ye kun ya na ntimi nko e ko wo mpa ne nyina yenso so ensam na nyeso ne me di Congo ne sra ya otilon na efi ho eko eti Congo ne dia mako obi anko pebi oprekese jana du obi anko pebi efiti kroti ana ho aje ko pebi cosmetic shops ni nyina akra ajibi ko na wo mo beji na se wo mo bi se o na se kra wo be ko na bi ni wo be ko yesi asanye so ko fa bi o asa engu fa ko nje mi nia be me bi na asabre ewo eye ahudwin shaye so wo se Congo ni meton bi o ohun mi ha se Congo ni meton bi o na wonim me de ne me nya mi ate no ti mesra mo mre mi ate ni bebre na me de no kra ka me zape yasa na na me ko fa ni na esen yasa na me de number ne frɛ ne mfa bi emro eti wo a wo pe mi ate ni bi no
Frey was 0249 0249 01 71 71 01 01 0249 0249 01 71 71 01 01 and 0204 0204 61 61 61 61 61 61 0204 0204 61 61 61 61 61 61 na komo ye be brew bi ye be supply do Ye be wo ye supply bi bia ama wo wo. wo di short so them say the TV so ho na wa pick number the Ɛda hɔ, TV ne so ɛda hɔ. Yeah, you say the agisi yesesa. Yeah, you need the tube no, tube no. Aha, we say na konko no a na da so da hɔ. Yeah, pe tube no na aba. Anita Mr. Yenye tube no. Na mo fanto so Exactly. tube na e fe ye ye 30 grams and ye 80 grams e man bebre na mo complain so mo ye mo nails a na mo di ko wura mu sa ya na hage na ahometi na akohihye eti ye di mi ate na ba we de o mi ana de ato onsem na de opese wo di ye bia pompo afata so ensan afasra so wa na mu afa kohye ho wo na ho na pampan wo ho afa bi sra ho ansa na wa hye ubut na bia aye kama use Congo ointment wo fie te first aid so de be ya de ahye bi ahwe Ehwiegu enkofa akora ase na no se na me ka se bi hwiegu makora wo koko hwiegu ho wo abo pomponya me kwa wo se ehye me dura na me kofa Congo me ma wo bre me bi me de fa so ma no Besima was ma adwome na me se Congo de etimi ye no no nkonya eti obi ankoto Congo intimi so infection so wa na mu so ansa na beto Congo no frɛ ne ni nkomo okay be se enya details bi kakra ansa 0249 0249 01 71 01 0204 61 61 61 Nyamisha papa Miriaba obesima me da say aha eye Akoma 87.9 FM and afei so eye Onua TV Akoma mu nsam dwumadi no eno a na ye de ebre wo no na bomodia se obehye ewo Facebook de amaye na wa share so ewo YouTube de amaye mami ready messages bia abana ye bomodia abawura homanimo na ya frɛ yenua bema kobi na busuafo bi so mo say wo mo hunu no kurom ho edi say wode ne kasa wo mo bisa ne ba na se na wo mo so ama ye wonkyere mu kakra okay we say greetings Maa Akos. The way I'm happy, no, okay. I saw it on Facebook. Until I'm so be Amra Facebook, no. That you are back on Akoma, and I confirm on your DP. Nyame sure say I'm very happy seeing you back. Nyame ensure if you are Darlington, may that say papa. Okay. Also, Maa Akos, I welcome you yesterday on Facebook, and it's my prayer you and your team God grant all strength to work for Mother Ghana from Sir Joe. Prabon Basic School, Sergio, when Yame in Shrao, Papa Yeda say, also good afternoon, Maa Akos. Kindly help our sister to locate her baby's father. It's not easy to be a single parent. I'm a victim too. Able God and the buyer. Menkwa Maneso, na Minkwadin Komo. Hello? 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 Mame, mechiawo. Yeah, mo. Na pomote saying. Nyame adom na nso e. Nyame adom me won ya papa. Me din ade Maa Akos na me ya adwuma ewo Akoma FM and afa Onua TV. We ya Akoma mu nsam dwumadi so na yenua ba Lydia amana ena de abeto ye ne mo. Papa chaw. Lydia ya America ne ho asem yi. Na minim no. Yo, gwada woro makire mu kire me kakra bi sima. Wonim no kwan be so. Ayo, mpacho. Dia minim fa ho se. Mebila tu kwan ne okay say we nya girl bi aja ni ma for de nyansia na bedo do be ho dia so on de vacancy ni ana nefe bagura na be gro ti wo ma o de ne bahai korobo me sabe so no wa fa furukura ni anyi se je wo kakra ka de wa na ntokwasem Lydia won shede ni aboteresa ni ma for so de me ma baba se wa ma uni nti o Lydia hun bibi se oni Akoma abufuo bi hye no so sahanya ya na be ma so bofu nti abufuo ya wo ma mire bi kora Lydia ka se sa na me bela hin be ye dia nyinsen ko betu agu nti kura ngasa kire se nka wonya botere kakara na nyinsen pa wa nyinsen na o ka se wo betu agu dia sa de enye ti me tunfo wo ho na je wonya botere e wo mu ane
India, on in no best on my or there be a buffet, there be a cassachere, and to be called cassachere or a within when you or the way. To a way, name or can say, maybe I can say, come in. Mena fubin kayen ko nan kayen ko ciyan kakara ne drida over kwafin so akko to anwali dia kan se kasem yenya mutare na over ko asoriya da ye den yenyina ya buwa ba tieja e kansa ntia se ye adwuma ti wo wiye eduru mera ye se wo ko asori ma abufuanya da so ya ho kakara kara eduru mera o ko asori beye Sebi asere obe kwa boy busia fo amane anase nkuma fo amane esanka o kan bia o wiki anase 2 weeks bia ko ti baya Friday no ka chan se seku nyambo a Sunday me kwa asore me me bia wana na aye fumu so esa wo kana nkaja ya ahombo akakra na putupuru serious sene samre nyina na wona me bra bufu ya ho akakra nti me so me frɛ me bra bona ne no kense Lydia, sini wasi ayi nka wontuisha nisukura mkense wontuisha no kachense ntuisha wa yo ne niema no nyina wie na afie so na busuafo mba be wa kwantu wa frebe ama baba nti onye wontum ntuisha nsa pime branch abufu ho sa wonso wanya ma bi a lolifa na se bi a ayeyo kurampo yerbe kwa koye na ye abufu eje be nyina ba komam tuaya sa ye ntumi anko ni atuamu ani abufu edu baby a Lydia ena wo bra no me ko boni dua me ye ni sei dia me de bayi no me ko to snap wa ye sei ti mo sen ka wonya abotare ma wade de wa wunimu ye nyina ya ware bi e ya abotare ba de o ware edu baby a e se wonya abotare kakara e ya korokoro wahu na edu baby a sa wo bebe si apasa wo shebe ma so ne me ma de bebe ntisa o be mpasa atiane se bia wuhuru isisa anti abufu ne wo ho atuoma beti samire tibi ya akora me tinka chense akora hende o ye ne dache tinka onye den wonhwe akora he ene sikai o le sikai kwa akora he ni so no beti ma fe no hunti sikai ko tibi e kuti ne ma me hesoa ne ma me hi bedi bia na akora he nti mfanye no mura wode ya woda achi nti wonya abote na wohwe akora na maame ne sebia won pena sema na se wono no wo bibia akora hende ne dachi ti atuma be si samire sene me minimfa ho ne hesma mpa cho bi sama wie ya me so sene minimfa ho an nti se abufu hende no kure nyame mka se ni ahihye be nyina bentem ahihye be nyina bentem a se da bi kura minu ya he se wonti mu mfire ni dia san se ofire na obebo ni dua nti won so won pena sa Kobi sili dia tabo ni dua na me pa chwa ni Lydia dua he dia ma me kura phone so kura he da bi ho no mo fra o tin kan se o ko boni dua dia o de be ye no nia me de be ye ko mo fra wa won kan e bia hwa wo nua be ma ne hwa kura ni wo bufu ntire bia o de kekasa ana sa hwa on hwa ma se wunya ho abotero se ba wo kura wo afa nyi sa ebe mi ko tuegu odu ba bi so de na jawade ma wo nyina na so wa akora keto na wo jawade so on Lydia ho ade me pa cho onye no ho ade wanya ne yire no agya no mpina tia nya mu ni be hihya sese abufu en wo ba koma so sese bia bo wafu ni bia so de nam ni ba bi okay so Lydia Frel na oka se ekwan sei na Kobi edene nam so enti obebo ne dua sa bra ne Kobi onyina homa ne so esi dan na Kobi te ma ne hye na bufuo Kwanza me kasa bufuo ne ya efiri tama nyinsa ya ho nyina leader kese wo kutu nyinsa ya bunim sen konya botere nti nyinsa ndi efiri sa amere hia nti dabina ono so kora wo frɛ na wo ntanya no nti dabi wo ma na ono an ba frɛ na sa wo frɛ na se wunya no na wo ne na kasa nti sa na ono an kasa he ba bi wa ya network se me ho odene nti gisa da ono ba frɛ na se ye frɛ na kakara na enyana maka chere nse o yire se yo sei dia bo he na mi de bi sure na kro nya mi anim dia de be bo wa wan ma dia re ho nse bebre ntinka me bra wo nya hotere kakara na nka dia bo de ne mutimi ya bo anie o se Lydia akoda no modeshie no wo se wanya fie sen Lydia bayi
kwabi be One year de obenya 1 year aburo ko be 2 years de. sa pepepe obenya 1 year aboro so na abayi be mai enhwe akwara no wo de ye hwe ne sei on say Lydia no akasa no wonya kwabi no one na di nkompo e wo phone so entire ebi o wa wo na ofre wo a onya wo entire sedibufu se kwabi ahwa akwara na mebodidua na meye ne sei a de me pa se kwabi oni line so wonyina so enye conference call ena kwabi atese bi a o se wa hwa akwada na obebo ne dua enti se kwabi bete dia na mo ka kire no musu mu hunu mu Ma mpa da me ka me kwabi se me frɛ na me nyana me ta ka kire no pa sa akwara he won hwɛ no ye ne daache ne ma me ne sabio so won pe na ni ma hwɛ na ma ne bo fukura akwara he ono ne daache ntinka won hwɛ no ma no won hwɛ akwara he me de nya me ne ha taksudi sa se mi me ka kire kwabi pa na ni ya akwara me frɛ no ma ba kanya say what's say when you are bema nka na say ni ba cho ba ya 1 week dia ba enchesa no what's like bisa ba no utu ne fo no watie wo hwe no iti na no me ka sa che no no kura bisa me se ntinka onu aria wo man bia be ye sen ana se sen ne on fama am kan se ndie ba juma na kire wo wa boto mimi ntimu twama se bia manifei bo so me manifei ana se na o twi manifei he ndie ntimu twama adan one kan che say on fe o maame because o maame na ni akoda na tie nti no on fe wo maame no mi sa ne say bo so me ana na wo twe sen wo de ma na ebe ye ye na emom anye wo ama bia 70 ko bi ono mingi ni se o beti ma friends a tinye ba he Lydia ne bo asiefu ana se na koma he ya surta he menu aba o ye hwade o wo de abrantie bi aso nyin se wa anyo nwa de akasa ba ama montemu atete be ma ne se akwara no won hwe no wada woroma afe ene ya kire ofre be ma no abenya to bo sa akwara de ma tie mi ko bi ni ma ka je to bi mi ko ka je se waate nti o bedwen ho nim si yo nti obi a on de onye de won frem because me frem na mi nya no oni ni benyame nti won frem na de obi a me no yen kame sikai esimi so a nya de me tima fleli dia na ma ye den me de send na wo de to bibi ama akora he edi nti mi na di won ko kwabi se osuro se wo freli dia na obebo ne dua ene so ka kire ne se sadia office ka ne mawo ne fa send Lydia no so obehwa kra na identity no anye ne sa ma ka da kire no pa nyame ne hata hoyi ni ni to nyame ani da ma ka da kire ba ono amu ni nye na dwen se bia odi sika he be mame a me de besen mi Lydia me kwa me pena sempo na abotar ka kra ne abufu ne ya sama sese intemse ya ba mi kura me ka se hamia na meboa ka se hamia na meboa pa na kobi ono a mutu fo a won tintira what's the so kobi ka se bi akura na nya ne dia pa cho da bi ende me ka se Lydia so aka sa akoda na nya ne dia kobi me se kobi aka cho se Lydia ka kire ne da sa akoda na nya ne dia na mpacha sa so de kobi mo mama ni Lydia so mo me so amane sa da de Mr. Ako hello Mr. Ako won hoye hoye sa ai wosi me pedua bon de na me kwa di container na wunua be ma ne ka kire blan so onye container bi ama me mo me din so ye container ma fre wan kan kire container and me why ni baby a ni baby am we de me ni container ho ase se me fla wo bo bi ji mi sika man fla wa ma wa mane sa container ni na ma me pra me ko bi ma kan se won fa wa de ma na ba sika de be ni o betafre ho na da bi aja wo hia wo tumi sarje na asa de na de aman me ko ma ka sa kire no na unua no so won ni meka container no so a onye yi won kantem so ye container mame akora no so a won hwa no ti wan kan obe den so onde ho wani ma ka sa akora he de oya ni da chi ana ye nyina ye da chi nti akora he de onye den
One channel. And now for myself, what Bama Jews, sika wuntimi nye adwuma na akrahye wechi obo wechi se moto budo obedi akwanu oni hwio adwane wodi yon vita ba ko 7 cd say dey akwani di 5 times what be di 5 na yesen 5 na yesen na me Bama na awo mi sika bedu ho me enso me Bema na awo akie me se me da ho na mi gira ho no mu bio mi gira ho no ya ka sa awade ande o ya to se wo ne net yanke ye we da ka Bema be akora unya abotara kra wo bawa wo ka kire Bema se wo agya awade na wo mesu na Bema nya ready se o ja awade a wo tida wo bla ne kan de waji edi wo bla ne beka de no kre mi meka de ye ntro no okay ko bi hin de wo bla ne beka de no kre de mi meka de ye ntro obetchim na wo so frani se no frani amene na wani abere me so he awade ye nyina ya wari bi ye wo mahi bi intini nyina ya abotare unni abotare wo de betena awade o ba ma gya awade ye se wa hunu se enuru ba wo betima hwe baka no kore Akosia se wo kasa menti wase o meja awade ne de yen awade ne se oba be ma akọ wo ba fie no de nsa ko hunu ba na se wakoye no ade wanya no ade prati no meja ba se wo je ade se ba wunu ya be ma no so ehwe kana Yampuna chiane ba chiane awo ahia bom. Nti awo bem. Enti se wo be ma no e treat no on treat ni yie. Anase so no so na treat wo nia be ma ni yie. Na se wo montemate a, wo montemate no nko anti e ma onua be ma na hwa akoda no. Sa na wo pa kire. Na me ka jansa ma o hwa akora hiu. Me ka jan do yo ka jansa akora ni e da ti wo tia wade ase. Na wade ahwe no. Debi minim sa akohia wo kasai. Se wo be ma uni be ma kratena. Na so waye onwo ade mpo na bia wo hwew ana wo yi wa yakayaka de na wugya wade a enchese ma be ma na hwe wo ba no. Na me sa me ka se ma o hwe ba hiu. Me kan no me ka se da bia kwa ngaja sa akora he de on hwe no. Mate bana kosia brit ma me fence and then wo de na ka che hunu ya kobi se yama no 1 yama no 2 yama no 3 eye ne sa ba bia o hye no obi ahu no na susu se enya no na ye so de podua mu kogira mra ni mu a mabusuani bia magira wo mepa chawo se woni mu a ye nka se won hwe ba no woni na jai on hwe ne ba enti sana se ye so ni mu a ebe ye kwabi nwanwa mepa chawo ton kra ne ma ne mame bene na mame ma akwaba minu ya ba meje oso eye Dank Natural Healthcare Complex. Dank Natural Healthcare Complex. Okay. Dank for the abribia ye ba na tese apomdin hu nsem na ane ye de na mo. Na apomdin papa e wukrom ha de e Dank Natural Healthcare Complex nko aso ye e na ubenya no. Sentia ne se Dank pe ene ye bibia ye friend holistic healthcare. Ye kan sa de pa cha nyina ne se ayaresa a edimu a ewiase a doctor fo nyina obi ade ne sa hya ase a obi anim se sa ayaresa na se wunya ayaresa edimu pa e holistic healthcare. Ene say wode yade aba asoye se yenhwe wo na process a yehwe wo no na bibia e no quality of life anase nipa obetina wiase na obeti wiase de no ye ma eno so enkofo ene say obi wo hono ma yade a o yade no ya ma na duro aduro a wono mo no ama tam bia na nani so bre no eba sa ewiase kora nya nipa ne de ono a wontimi nya adwuma ni day to day activity no wontimi nya ne ho echese ono ankasa chese ni bibia walusu ni bibia na chese nipa no wonye tese first ni bio na chese akwaha nipa no pa na bibia fe no quality of life no na aba from enu nti holistic healthcare de ye ya edu de be ma wo no ye edu a chese ensan ko for how for enfa mre wo because empempi de an ye ta huni se so obi yare a otimi nya aduro yade na aduro enso onum aduro no mu ho no na chese nsusu aso a eba no so no ebi okwa na chen yade no kra o yade obi onum aduro agese oda ho saa kopim se aduro no anu beba den ebejo ansa na ebi otimi asore ai bibi obi oso so a onum aduro bi a obejo nso saa ebia na wo ye adwuma na jo so bebrebe yi ebe de wotimi ye adwuma ntumi ebi kra na wutu kwan se nkote en kwasore be ne wo ho kwasore be de ho obi okwa wo driver ni obere na watwika yi nti sa no ma we nyina no ma se ye holistic healthcare ye hwe okay ni ehun se da bi ekwan de nipa ne e fa so ni asa ne yade o mu sa yare sa na nipa ne pe nanso ekwan e fa so be sa ne yare no so ehun hia pa enu nti Dank Natural Healthcare Complex nkwani ba bi a oba ye sa holistic healthcare no nti oba ye nya ho abotre na ya ye research ahodo
ye be hwehwemu ahodo ye hu yare ne fare bai se na yare ne tie aboa ne se na ne suban etie okay ansa ne yama waduro na aduro na edi ma ono kra no aduane be ne fata se wudie oh ni nyina ka ho bi aduane be ne mfata se wudie exercise be na wo se wo ye emre sen na wo se wo ye exercise no okay sa no mani nyina eka ayaresa ho ene ye dank o se ba nti ne ka no holistic na se eni nyina bi ana ye ka bom ne de ma nti ye de package ni ma wi a wo be ko no ahoto pe na wo benya Ti ye fe wo ahotofie no ye di ye hwe na mo se na edi ni firi na edi ni efrie so ho na ade ba ko a nipa dodo na adi nim dank pa e wo kromu a eye enam sa ade sa enam sa ya de enya asem ketwa adokro chese sania akwakodu bia no se wo de badanka so ya ye betu ase ye nka nkire wo se oh je adro we na ye so no dabi ye tu ase sanity na dank anwase ba kwa esa na dank pa ne se wo de nam sa ade aba no yetimi ahwemu a kohu aboa no sania ne suban ankasa de etie na ye ma waduru a wo bo se wo ba nnom no wo hwe ya review kra wo ma because wo ba kono hoto enti bitimi frɛ obi wo no ma dabi obi wo mitimi frɛ no the time so am ya mitimi frɛ se as me see na umba review time so oh doc they say there me ya adwuma o to the doc there o there manager next week na me mra be the black man enam say aduro no aye adwuma efi say ya hwehwemu ahu se ne aboa no ne suban etie se ne nam sa ade etie enti say ade aka no da bi eno no emoa no omusu ade ya ka ne sa de pa che ne say aduro wo de ku ne ne no se kakra kamu a emwan kakra kamu a omasua se aduro no ekwan fa so ayi omufiri ho obeba no kra K47 sa obeba no na obo no ba firi ekwan fa so eku ni nua no nti afa wo de sa aduro no kana nti mpempi no ya na yetati se obi wo se oh doc enam sa hare e che mie no me de call hospital no ye ma meduro no eye se ko doc ene sa baaye eno so ko abra wo bre babre pa efi se sa aduro na wo de aka no aboa no wo hu pen nti aboa no asoro ne tencheni ne tenti anyina no na dank pani ba bia ebetima hwehwemu ehu se aboa no wasoro nti aduro kane aduro ye fa bi kura ma e ma ne bi ye ma ne foforo sa na tie surprise no ye wo aduro a ebetu na se yes nti sa susu aso ambebu so yi sa wo ye obi a ebi wo so amesrew ma wona nye nchetia e wo dank yaso ye mo ye number no ne nsa yo ma me fa me numbers no entudwa numbers no e 0244 01 75 0244 01 75 and now say 0266 59 33 0266 59 33 kai hu se numbers ni nyina eye WhatsApp lines obi wo no ma wakọ akwakọ test bi opese ode kire yen ode kire doctor eme ye hwe se test no kwan be ne be fa so a ye be boa no e wa aresam ubetimi de asene ye numbers ni mu bia ye be je no fe so ne ya hwe ne ya hu kwan ye be fa so e be boa obi wo no ma be bia ote no kwan wa enam sa ye so ha no wodi ka kwa test ahu se aboa no e ya aboa wo ya mesre wo obi a wote sa fa ye numbers no for test no send ye betimi ama waduro based on that because evidence I check say aboa no wo moja mu nti ye betimi ama waduro based on that nti de do na mane abro ama so asawe ade bia bia wo no ekwan wa pa untimi ma nti eno no ye betimi kura ahye wo say kwa test we mi enhwe ukoya pa results no send ye wo the results send ye based on results no ye betimi ahwe so na ya ma waduro na anso aboa wo ye bema na obema mu ta kekaw ebo pe obi wo ha ne de enya ne yawo eye kitikiti o ma bo se abode pe kitu abi bo se na ese de mu keka no no na ejai eye wo sa no nipa bebre wo ho no ma bibia fa ni immune system yes ana se hunamdua na sojafo a ebo ho ban free yade wa ho no omo ho odin papa obi wo ha ne de no ho odin ti yare na chi no e ma abontin o na ehihye no ho to won se immune system na soyade anim kakra nti so na wonya ne ekitwe bi nti say nipa no wonya so no kase enya ne ya bo se na emu kika kakra eno so nkyere se ensa ahwie o egusu a ense no ma ansa na yade be pie no na
what who say immune system no ontimi nso yade na no enu nti na apia monti ti the fact say so bi ma nipa dem nchese wo nyare enya sa na tie ye ba kwa test na bia wo yade no kwa bia aduro no na enya asem ketwa ti wo ye bema na obema mkeka wa ma wo na nya ntintia e wo danka yaso ye fa ye numbers no frɛ ye fresisia afeso so wo ye obi a odwunso moja we obi a odwunso moja ye wo situations be miensa wo hono ma ni nyina betima ma odwunso moja okay ye obi bia fe kidney stones eno no te se aboban kitenkiten bitimi e develop wo kidney nim okay ye onuane bi ene lifestyle bi onma wo do hu hyem a etimi ma saa no ma no e develop na e develop a se wo odwunso a bitimi fa odwunso twa nim na edu ano be etimi ka na etwa na fe moja sa corona no bo se na ho na etwa kakra na moja ene dwonso ne eba na no se wan hwe yie na se bacteria so sa Akoma infection ana wonya no ho no na se wo ya nya no ma mienu e wo ho no kidney stones no problem wo ho dada na afi so sa ho na etwa no so infection foforo so se eba se uye obi a uye oba na utiri meter tutu omora ya ayede den unsantem ho so ensa bebre agu a ye wonam sa de bi ho a friend scabies okay and then there is science so ne ba uye obi a ote sa ma una so enye ntienti ana se fadank ye numbers no na frɛ ye afeso uye obi a odi nsuo ka ho a na ho kekaw okay nsuo ka ho a obedwu ho sa uye obi a ote sa eno no wadro so ku bi ho no ma se ne etie bia wo de fa ye numbers no betima boa ama sa problem na afiri ho obi wo so a oda anadwo bia na tese nani beti bia na no ho afɔ ne ho na nya fifiri atina ma no ho afɔ okay we nipa o tesa eno so minimum condition ba ko a e de sa problem ba ma ona nya ntia e o dank aso ye fa numbers no na frɛ ye wo oba na wafichi komusem no aye basa bosum we ba bosum edi eche no emma okay mesraw eno so fa dank numbers no na frɛ ye betimi aboa na enam sa de bia e ha obia no se ne akaka kodu bia no fa dank numbers no na yentu ase enye den emma ma me safa de numbers no entu da bio ye numbers no e 0244 01 75 0244 01 75 and I said 0266 59 33 30 0266 59 33 kai hu said dank ye di adwuma nyina efri trade kuma se hia na di adwuma nyina efri se na medical kan no ba bia wo bia wo betima afred dank emwa bi wo ho no ma ye betimi e de aboa problem bia wo so bia e ti wa du bia no wo betimi afred doctor na one na discuss ni ahwe kwan e be paso a sa ahoto na e wo dank no wo sa be ka bi nyame sha papa mini abema efri dank ene ba ye bomodi asa obekọ dank na wakwaje wa yare sa papa aha Akoma 87.9 FM and afe Onua TV Akoma mu nsam dwumadi no na yede mamo no na shane so mama I say midi di akosua Eva Aguna Swedro welcome back mama okay me that's papa was Maa Akos you are welcome we miss you we all miss you I hope you and your team are doing well no kwasa be ho de pa was say good afternoon Adama from Chiabodo madam please what the lady saying is true pa or also say a true pa and Nancy Denose or Shaye Eddie free afienya me that say FR deodorant roll on and American for the ama when we say bomodi adwuma bia da we bia no bomodi aso benya FR deodorant roll on no ebie na ye wo mu ahodo de beboa wo no ota na wa use na etumi aboa ma bre bia no wo ho ayehwehwehwam na wa ye dry abre bia so de be ya hyehye bia every wo motuamu no heni ma ye wo free send passion ye wo free send activate ye wo free send smart ni nyina ebe kuma se shops a wo benya bi ye comfort don cosmetics Edum Pizza teacher cosmetics Edum Pizza sanso and Nifero enterprise Edum Posego Lane Ziwe cosmetics Edum Frisia Bako cosmetics and China Atonsu wonso benya bi Ketchi cosmetics wonu nyina so aboa wono ano egwadum sanso na crying shops no obi your cosmetics
drug lane TET perfumes ewa kantamanto mother cosmetics okanshi inside Regina CMB sanso na Mrs Akoto ewo kanshi ubenya bi ho takrade shops no any colors ewo colors supermarket Market Square ho na one was sanso na Sanford Cosmetics ewo hwada na upendo potwo mu atudi asane so ma me say Frempals Royals Enterprise ono ene kofa buy wo mo distribute enti fresh 0544 726882 0544 726882 and 0246 39 2793 na Emma wonsa entumi enkabina bibia entumi nyakama so free rekon herbal center ayar safie no ho ye ne yade bibiduro ene hamasa yade tu ase deku ayade no ensan Emma biem yade biada esuro so free rekon herbal center sans woni so oba ha ne ho ebe kire ne papa ekrase doctor ene ekasa kire wo sesi ya no rekon herbal mister no ene yade Emma wo bomode ama wonsa enkabe ebebi immune system no ebeyi menstrual pains free okoko benkani ebeturi nyina wajina wona so say pemen Fred Menseba wo kemu Akoma FM entrance yada ye waskwa ye ne Kumasi City mo hwe ne mu Promise about your FM Saks Pharmacy Patase Blockhouse Time FM ewo Boase Free FM watachiman Paul Sakeba wo mrom Top Amazing Herba Tafu Methodist Church ubenya bi Jesus Government Hospital entrance wa Otek FM and anointing fast food e won carry frame Rekon Bro Center e was 0248 672271 0248 672271 na Emma wonsa enka edro yibi eyadro tatahwe enei ebetumi aboa wo papa eye 3p garlic mesha eno ene edro ye de garlic ena afe ewo aye frafra wa bi animo edro wei ya fa esija so ya fa nsu afra natural eno nti wono mu atutu yade ase ne titiri pressure ebetu ase wa ye kese dodo ebetu ase stroke enwedwe yade asthma etu ase wo fo aye doko se no bo adasen ni nyina no ebeko menstrual pains ononom 3p garlic mixture 3p natural no mansa enkabe na ubenya bia Daniel ba Mr. Kwalena Apidank and afe Angelos Fred Piwak natural one and 3p coffee buy was 0248 928824 0248 928824 woman wonsa ekabia ebebo haksa mixture and chese ne capsules ne de yenum bom ulcer tanfo etu ulcer se deku ulcer ya de bone kom de wasam wodidi asam emoko asam chese yade ne ho ahikura chen ekurafo toma mesre wo adade ohia ye haksa mixture ne capsules no ebi na entutu ulcer ase deku emfa ema hye so ema me se dre ene FDA fo wo mo se timase pa na onyem ana wo ba ma koranufu a wo mfa bi de onum rufu edum ye no wono so entumi fa dre yi bi Kumasi Daniel ba Fred Mens Kolinak ewo KO takrade AA Mensa saso eno kanshi drug lane repash tenated ubenya bi ewo halos takwa owas ebibidrofie mankasim jefeba gbogoso ene prestia unique herbal tamale PK Gombila Kasua Jukad and a tribe of Judah Ashaman Widama and House of Drugs Tema Little George Community 5 Obuase and a smartaba ubenya bi free 0240 238310 0240 238310 Haxa Misha and the capsules wana was away a also net for charismatic vouchers and a yadiaba a Zahara no panwo busu adwamu obi antutumini kai mana ma to ne kope bi charismatic ventures in Zahara products no de aba on saka bia benya dance die papa o kanshi drugstore lane ubenya bi so and a herbal pharmacy shop capital shop mu ya tu aguo okwa from sebrato na Zahara herbal products no witimu so honam na ye ya waposo ene tutu wonam san yade wo ba bema wakoche ede abo ma wonsanka charismatic ventures phone ro Zahara products no ebi frɛ 0246 348334 0246 348334 na Emma wonsa enka ebi nemom sanka iboyi enso Emma me sanse enhu hia papa World Vision Ghana and Vision Fund Ghana wono na se me fan to wanimu sese no chese nipa bonfo bi ya wono mo nenam na wono de pese me kumanya nti chese bua na yebu nkrofo fa so azanfo no wono maba na ya wo se World Vision Ghana Emma loan eno nti wo pese wo ye ma loan bi a odi abamode a na fa sika bi beto no ye ma sika wo kwagilo na mimi wo sika ka we kwagilo
mi wasika ka me kwaji loan na me fa kope bi metro na me sa maji loan de eno no ene say say World Vision Ghana say omo man loan Vision Fund Ghana kra no wo mo so e ma loan no yen kan kire wo se fasika bra ansa na ya ma osika eno nti se wo bi yesa ahunu sa azafo ne bia na yi wo mo tie no dwaneje wo kra nkwa bibia ne ya wo de fra yen will be send a message and our frosty and malone a year World Vision Ghana and as a festicato near malone a year Vision Fund Ghana Mr. Wada a chill wide journey after number 0508 352 002 0508 352 002 and no a year Vision Fund Ghana for number and now 0501 554 001 and a World Vision Ghana so number 0302 232 603 0302 232 603 Mami Mabeja for Akwaba Pastor Julius Akwaba Evangelist Akwaba Oba ya Mako Akwaba ya will be a dear Chedia any Chedia Pampe AK-47 at home press any edru ya when be ya yo ya poma de preku o ya be fa etudi ya say odru na bom say bugrum ye twa ye ho aba obo me hu edi nkomo na wa kire de mra no e ka fa ho bema wo wo a na wato akoda no sawram no se ekokoto a edi en na court etumi edi yesa bema yi na mame san emra Lydia eso ebiemo Lee se de mu no aboso me miensa na wa healia wi a e was a wo san ekọ another relationship mu say so ne ma hwiegu a uhunu ne dia ento aso uhunu ne hihye good enti we wish uhunu ne hihye ansa mami de se me ka kire di pray say de be ma bia me ntimi pesa me ne be ma foforo bia betene sisie na me hwese ne osi ya na ma hu so we dey why serious one in better if you kura no me ne tina chain in your best 3 months and say have sex na yenye hwe ni tini mi fu ana so ye bibi na sanye me ka se ko bia de we dey enye wo bejai o ba to se mi no obi gina so ntokwa de me hu bi wo na afa if you misa ka chen say me ne nyem akra na se ni osi sunye ye no na me fi se wo ye be ma obetima aboa me adachi betimi de ye ba si pempensu obi na wo ka se eniema na oye ma wo na wa ba be hu se ono de wo dan so memem wono de wo do ono betina akwa wiye ne ade okay oni pakro no do sasa first my boyfriend na no otete wo no otwe hu nkura wuja no ono oye ho ade dabi okohu na busi okoti wutrin sa onkotu mitini sa ba no oni mebusu enyina wono ne tre how many years me ne tina chei me ne tina nya be 5 years okay wanye ho ade ntino die ntina Kobi ba wakwa mu na wo hwe sede wo si ye ne niema no aden wan kan che se won koye ho ade ansa na wa start na twi so me kra me ye ma dream star ba se me ni ko ne ma me mu ne ma me mu me nim asem mu kan se me wo a no ma fa so abe me ho ade aden no mo feel sa de wuntume nwo ana ebi no mo fi se ebi ane ba no because ne ba na nyini wawo abe ma wanyini na ebi no mo fi se ebi ane ba na na ene mi ntimi nchile asemo mu ka kire me ya no ade mo fi sa be isese no Kobi ne hu nsuo wo fom wa ntumi nwu bie mu ana nti no nwu bi nka ne ba ne ho no me kra na se no si de ba pleasure me kra na enye easy what the pleasure pa enye easy mommy wo how jai wo mame nye mame mi hu na em fan se o se ye diblo nya bi o se di stewi na se hu ya binim ne meye obedan obetwa fanche kra dada wonu oti nyina na otwa fa nche ba me de me hu wanye bibia a eche se oye sa ne ma no sin se wo ko ne ma me mu ho a na me nyim nya sa 7 months no na ma me hu se na ni suban ti on se oba hu no be ma fofra eya na asetena no se de obesi akrokro no se de obesi abisa no ho te sai adwuma hu te sai wonu aduane ma ne ntam ne ade no eduru ba bie no akobi besesai wunyi ni se along the line also sesai mommy there be even me no aduane wie kra metini nchen wo didi wi amesi se me na me hohoro ni sama no ye ka odo de a minimo ododi ntimi ana odidi kra me sani na me tirim ye ene na kire me wododi e na me nkodi bi e nya be se 3 to 4 months ye ko tanka kro timi di me share chile 87.9 FM Pastor Julius ma
abrante na de na oye no enya de a esese yesoso so normally we had lawyer and some of kind na tesenka Ghana for mema de ka bebre na bedam we had some lawyer ka Ghana mema de ka a fair good prison free papa no pension oh yes ka fair good prison yes abria ya papa no pension nyara oh na ne mfoni ne de ato so no kobi kwabra samfoni ne da so no enti wo ba bia tapo no na ka kire ne sei edi be ye kokote ana ne to kan kan bo da I said munasa the picture nanimu no say ya ti boni ne woni ti afie nanimu oh mama he me ya odie e wo ade on say oman na chekere na ye wo problem and say my lawyer I can't say be me wo di for complete o na oman so obi di for wade bi ho ade na ye de ye no ha ye ha ni na ha na wo obi antimi nya so obi antimi nya na hwede na me kofi amete hey misumi nya oba ma ye no sa oh so fu na say ye ka no eno nka o de oye na enya no ye de emra ayere na kwa meti wo so hu say obi akofo obi na amfa o to aso na o man si ye nya no dia na no ye ne ka so ka kire say me na me baby am she kura me nya say mu jam ha na me nya je hon a mu hu me biem ampa so ga yi ba ye busa no was it from that day on ten nka but what o man bi mu ye to o man bi mu yeah because I think we have leadership crisis for Ghana ha nka lawyer say ka di ye kan na se mra etira na nkofo ka se mra na bi nya a check to ancha kese no so only for there yes only for no only for there say your manager because sister na onim o say na no mo friend be to say mo friend no ah o de mo friend na on ka do be kan che na me de me ntimi nka hwe biem I make can say nka ye Japade na o de pa ye dia ka beje but the sense asem na aba nti no uyi wo afrim ma sa na be ye kire say amane aba ho na de ne kwa ho akote but say mre ye adwuma de a abusia 40 be Ghana mra na ne bedi ye ntia say na obetimi code of su ni amana krata oba na obetitim akopel be bia da no akopel be bia da nti mama me sa be simasem na so e ma no so momoni na ho because amra ne ye adwuma say lawyer na kan say me odi for but associate the oshe de o hwana ebre eti wuna se e ba wo we de be bre no so ye ma wani na hobi na mama de mama Ghana for mama no ye chem miensa emu mi no abodam emu mi no ma dwene anya dwuma na wo ena se hu se o pe o bre yie dia ene ye o be scan ni yi ansa we am from so mama asotwen manufacture wo but asotwen facture dem nti bi da Moses say tana wo mpoma wase me dia bom wase ne wani no Canaan down no asotwen ne de ba heaven ne obekọ nemu so obekọ Canaan de it is how you from so na okofa be man say wo fa na mama me say wo nkwa na nyina wo besu say ge ya na no me awre wo oba fe ye na dwuma kama so ya na de kama ma awre wo mama mesre media de bia meka emra no da be ya adwuma be boa no afa da enya adwuma mo no ntina ye tu fo say wo so toto no ma yi na bo bra yi na munya say asma ma no kra ya ba ko na Ghana for ma no wo se ne pa wo de ne ma me ko yare ne papa ye fi ya ni no de baba be go so ni papa twom ubu sa obeka kire say na se me ho kire me na me pese na oh na musa me so ma say wo kire wa ye ko nya me ho ana ye ko be ma ho na mo si wo he me o kire wa nya me na do ba asasi so ma me timi papa timi ya go to your God and then to that basa Ghana for ma ye ho kire ya me ma ho ne ye ko okay amen because so abresa da binya no abaya Maa Akos ababa wa ya asem yi minisa na sofo e de agu be ma no so na asem kakra me ka kire ma say woni be ma tia susuma ne ma bi ndada wo na da na bray wo de ma pa Kenny first attempt was see or sheda ye ho said ye wonyem no wo de so na hwe ye nso be ma nhwe ye nso be ma nhwe emema nyansa nyankopon de ma wo mo ye chemu miensa ma ye tu baako oh okay eti wo ko so be ma shaman e bi kra na wo ye no kra o chewu se wo boa ene wo pretend ye ne ho se osu
I from my ben wo mujina altar ni mu a bride ne ba wo mu nti nisuo emema o mu nti nisuo mama those people na so no mo for mo yire no machi what in is your ne side check it it is a woman be ma wo wale ya what is also wanya soro abofo wo boa wanya bonsam abofo eti e ma no mususu ma ne ma bi na da mama ya ni mie e ma ni mie o because enne modern Ghana na ye wo mu no asesa modern ya masade another plus modern apa ba be kan wo eti e ma no mama ni mie na e ma no so ma omani bre adwuma Maa Akos wo ye adwuma na wo je wakatua wo nya aban adwuma na wo de wo ye your own job Maa Akos bemma besisi wo no jisi wo owia ne nani wa utimi todi utimi to fra utimi tua wo bills ye nkwame na me kro no besi ko ja me ma hye ne tete bemma ntimi sisi wo medrosia tete me braise anye bi bemma ni 1002 ma wo na wo se wo kwa ba wa ma biem e de na osadane usika kakra ekura ne de ma bemma no ade na wo fa pedwetire na wo nye na wo ntira ho Emma no mama ni mie na asisie no ye besisiye ya kwapem se Yesu beba papa Maa Akos ma wi besisiye ya kwapem se Yesu beba ebe evangelist la ila ayila oma da bia ye tufu so fidie na yi nipa da o da bia ye tufu areho enti na akromfo na to to mfo so da bia kwase abekuru ye ka kire ewiase nipa ya beise ye besere mu obi a waba wakwan mu bia woni ni tu anamo no bia nyame ama wadwene ni nyansa asemu enu amekra me repeat bio nyame ama wadwene ani nyansa wodi nipa de bemumfu se wan yusu saade no a da bia nipa be take you for a ride okay adwene ni nyansa se ba bia nipa idi mi koi ba bia odi mi koi sunsunsu anso be kwa kosi sen na me ne no kose ya ye behunu akosie nipa do sen ne betie sen na beba anse say ya nyusu say nyansa no ni ya ni nipa amfa nante a esusu aso aba nyina afidie ne beyi yankasa ene nipa bia ekwa no yonku nipa akwan ma okote so odwan na nimu ya pataku enti ma wankasa na nipa ne ba wo no ensama wo be ka kire wo no wonya obi a wagire mu odua afidie ne beyi uda emema yakopɛ ma ne wo madai akorokoro ya ne de beko da bia no ane de beba ye meka no kura nkyira wo da se me no wo a me mfa me nhwa me meka no kura nkyira wo se me namfom me meka no kura nkyira wo se ayi me papa tete pe me makwa akoto na me discover da bi me no gira na ka etwa me fa gira ye gye na me papa ohumia enso na kapre ba mi kwan trotro na me fa lie de ba ba ye mu da but it depends upon you to the reason gire esema abranti yike ensema baba wa yike anya dadodo dadodo sugar coated words asem na dadodo nti sei me hwe kakra ma me hwe ade na udodo no a da bia me kase be ma ba wa kwam na o kan se nyina kase bra twɛn me ye wei me sua adwuma me ye adwuma bi kakra ma ni nru be sesei no start putu pressure e yakono enye odo bra twɛn kakra mame break up mame be 2-3 years na de asima ni so mitimi fa nwie ansa na de wo kan na o start putu pressure pe sister me ka kire e akono enye odoso mama ni na wo na fidie na anyimo sikapa mama ina smart ye ka kire ma se o momo mani na ho e mema nso a mo kono a mo ko munim se makomam ene mo adwene mu da bi papa ya wo gay yi wo ho menye sure say that time no I ready say obepe boy no but her pressure or the ma girl she pressure ne akọ niema o ye ma girl no say dey no ka say otimi kra the motor be cross no any at that time now o fi ni relationship no healy papa but what be man abedo wa wi a di nti na wo so odi ni kosi ba bia adi ni kosi ye no wo wakomam no wa adwene mu no o mpe no eti wo be pe na agege na ko o ba na akra ka no ho na akra nka no onwo da na akra nka no ho na se wo nya ne na be wa wi a we di ka akra na sister ka say men test be ma say sometimes you see you test me you test o mo so mpe say ya say ya nya modai e me ma ya nya modai me dey ye say wo ba mama ye nyina ye na me bedroom mre bi ye suman bi wo ho no ma
ebesesa wo hwa na se de suban na ekɔ no ompa me pa chaw ka chaw ba ne se me bai se na ma adwentie me hu no ebia na se na wo ye ma me ba ju bre bi no de bia me pesa wo nya ne sa enti yenko ye ba bi ebe ya de ba I think se wo ka no krache nipa ne sa na obesta tia abo no ho atwe ne ho but enjeje na ankoju so bo ani se wo ama na wo ya wachi wani a wo sa na ma fo me de wo no ka wo ye wo ma asem na wo hwe oba kra nka ha me wo wayi wani na ade akra na bɔ ne so na wo de wo ye wo ma asem sa na ntinka ye wo a na wo ne sister ye fra wa na okay well ne sister ne mom de ono ote ne ba bi ono e bia de obetimi aka so ne nua ba ma ne be kasa ba se wantie but wo se mo hye no wo no obi ba wo oba na akra nka no wo ne na ba wawi a hwa akra ne no oba ne so ntina ne ba bi e na ade ntina ya na mo ba no magya ni nyina abɔ ma ne so akra no tere ba bi na one oba ne kohyia no mawo no maba akra ne tene ba bi o maame papa hwe ne hwe oba no eye wade so awakwa akɔfa aba kakra obenya ne fabra ye nka se de na lawyer ka se ma ne so wasidie no se nkra ne be ka ye ho ye kra ne ye bre o papa because ebe wo be fra be ma ne hwensem hu na wo die be bo so me miensa bo so me na wo nte ne nka na wo oba no wo so na wo bre hwe no eno na oba ne ka ye no o medidi ne twa ho enti fra ne tuma mama o medidi ne ba ho ya sa na ju program na wa ye no sa na ju nkomo program na wa ye na o medidi ne ba ho because wo na o de akra ne ma se ka akra me ma mo na mo wo wona wo no enti be he wasede bra na be hwa akra no for a very long time na se ya hwe wa se o ebia wa adwen be sesa but as wa hye da ya wo ya na wo ya ada na wo pesa o ya sa wo be fa no no ye na adwuma o enu nya enti wo pa bo ne sem na wo ya no wo be fa oba no no ye na adwuma nya oba na ebia ne nsa da ho a de ne nsa hye ne demri fem a no onye hwe sa de ne na wo ya na no kra nye but ye be ka se ebia ono andwen ankwe but o ye na adwuma na abefa no na wabefa na wie na so wodo no me na obetina na se bibi mpo na waye na wontimi a just tell her say bia mentimi na wontina bi na oba ne hwe ye wasede se be ma na hwe oba be a responsible da na munja isem no na me ma no mudie no na ma na du say ya yesu ebre bi aketu e da ho ma mo no because ye ma no ye no mudi enni nkomo okay me da say what ya bejafo ka what Pastor Julius Nabanka what oba ya enka evangelist Samuel Menso what ne kan what sikapanka mo amubi say kria no me so yare enu ntie enche mu behunu wakobu ne nem oba akese osono obu ne nem obolo awati ato e asemo okay what say the boy here have been impregnating ladies without taking care of them okay one also the other was good afternoon please I'm calling from Tech please I need the girl number here Collins, be careful number 1 be careful number 2 say how when you are telling okra when you hear say be number akwaji ni subrani akwaja he gunshot mejo so gunshot catch up no mo share pa na shane so ma me yewo Kumase Ascra opposite Kumase more enunti nso wo yenua ba yi problem yi bibi ne ne doctor di nkomo yi ye ne lawyer di nkomo na lawyer akirekire mu no enunti wo de entra wonya hoho be ma ne so wo hwa akra na fa ne bra na ye mobodi ade ntu ho anamo emfa ema ejapade ho nsem wato asase ye chese ho asema ba ejapade bi adi jamo obi ji afre mu nsem be ma wo so oba wo ne tetete wo ba wo ne na wo sese wa hwa akra na modi akoda no akoma be ma foforo sanya wo ba sa be ma ne ba opese wo ye DNA wo betumi ede aba emfa wo ne sade case no esitie ni nyina no obetumi de aba ye betu ho anamon ede ama ye nka ne trasa ne yenko na emom ye behwe se betu ho anamon ede ama nti se wo ba na wo fom kwane a bomodi aso be free production line si ye befa na ya kire wo kwan 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 offer production line ya yebefa na yetie wasem no na ya kire wo kwan ba bia wo bia obetumi edu case aba Akoma mu nsam dwumadi so Josie fashion ono na ahye matade Josie wo Kumase bom so woni meet me the sport ene hwe ne mu inti no se opese wo se star bi hyeme na wo so eye wo fa bomodi anse obefre Josie na wapam bi ede ama wo no ene pam me ne manyina amedi ye program ede ema me ne number ye 0243 433 465 0243
0243 433 465. Deɛ wayɛ me makeup na wama me wig nso ɛde ahyɛ ɛyɛ she's Kumasi Sports Stadium wɔne Unity Oil ɛna ɛdi ɛnhwɛ anim wopɛ makeup anaasɛ wopɛ enwi a na kyerɛ sɛ she's ɛnyɛ bi na wɔn nso ayɛ deɛ ma frɛ no 0249 155 776 0249 155 776. Afei yɛkɔ ahoma no so na yɛtiefoɔ nso mmerɛ mu ne mmom ba bɔmmɔden asɛ wobɛdwe mu TV set no ansa na wafrɛ 0243 114497 0243 114497 anaasɛ 03224 98035. Wodi ne baabi akasa firi mɛma adwuma adwuma padas akɔaba weyɛ African Tawia Atonjwa Babylon Center ɛna ne wura hɔ paa na mehu bɛrima ɔn sɛ anti Maa Akos yɛ na ɛma no ɛmpa de papa wohyɛ da kɔ fie pɛ akasɛ wokɔto ɔbaa pɛ ayɛ ne ho adeɛ sɛ ayiri ne kuna ɔmpene ɔmu pɛ neges ababaawa no wati wo hwɛ ataa bi nea no wɔpɛ so na bɛrima nso deɛ sɛbi me wɔwɔ no ahwɛ ɔba wu a nti wayi ase yɛsrɛ mo mmeranteɛ no a wɔafi so a momma mbla yi ma akɔme da ase bye bye nyame nhyɛ wo papaapa momɔ mo brɛ yɛ wodi ne baabi akasa firi hello wodi ne baabi akasa firi kasa firi nsima papa yɛtie o yɛmo ka na yɛnɔkwa mu na sɛ maa no so me nso mene obi tena hɔ wɔgya mo hɔ kɔ afedu mahyɛ nkɔda nyinaa na waba bɛfa mede asɛm no kɔ office ɔmo anka fii ɔmo frɛ no ko wama ɔmo asumi a sɛ nkɔda nyinaa wɔ ne nkyɛn maa no so ka ho nipa kyɛw bɔ mmɔde a ne fa ne bra yɛwɔ Kumasi adum Kumasi askora mede akɔ azima mede akɔ azima wɔnkurɔfoɔ ɔmo ayɛ me daadaa ɔmo anka fii wode bɔ mmɔde afa ne bra wode ne ba Akoma mu nsɛm dwumadie so ɛwɔ Akoma FM na Onua TV yɛbɛhwɛ ama wo yɛwɔ askora yɛne mmɔ ɛna ɛhwɛ ne mmɔ meda sɛ yɛnkɔ ɔfoforɔ sɛ 0 wode ne baabi akasa firi hello. Within the baby akasa free. Good evening. Good afternoon. Akasa free for Praso. Mema pacho yet you. Yo, I'm sorry. Demo cannot. And one on a papana or casta each, na some way with the pa. I'm sorry. Said you are no more canoe. And then we yambe manayabano. And especially mbebunu na ya bana nkasa no ye mu bebre yen kana kre ana ye mba na o ma bana no so no bebre ni pay attention to ye na bra abono e ya disua nimpa bia wuti wiase a memma ye mfa asamdaw bebre en wiawo na mbom o se wiye uma unye enidaho na u steady enema bi because wunyini no nyina no be fa danfo e bia na nya ne first boy ne papa yo hia ne yo na abanti na mbom e bia na abrabo bia hunye hie bia o kom ene o hwe pressure na o ta ma no wantena sem bisa na ho questions bi se adent na abanti kura o top sa pressure we de man aden na abanti top pressure we de man me da say within the baby akasa there be went to be anyina so within the baby akasa free within any baby akasa free hello Mikasafi Mikasafi Dudua Akra Dudua yo mpacho nkosa Ghana government ankasa kodo ombre bi ba obebe bi obewu onhwe ne ba no yenchi no ni hwe ne ba memfi ho because e bufisem woni ni pareda no woni se woni ni beda no de be fima ba no ase ne ya be sati echicha ye be chicha within the baby akasa free you say Benjamin from section of Yakun yo mama yetio yo mpacho yebesu eye abaiwa no se won hwe na o man abrabo no ntumi ko ni na bia nso ntumi kama
ɛsan sɛ ɛyɛ ade a wɔdeɛ ɛyɛ fa no sɛ nti ɛwɔ sɛ ɔtumi abotire ma bɛma ma no abedi ne sɛ mo ni from tamos paa so meda se pa within baby akasa free hello within baby akasa free David mukase fi kaswa yo Dave yam kwa mbojo me da ma de ba odi ya na mama ne binum ya da ba ya ga ko sa ne ni oya fitu oya ya da ma tele manu su ka ina wuta mo da me evangel se kan ni ne wo kwara mo ni de wo ni wo ni to mo sha da kana ko de ke decision wo ke that's say yanko ofofro so within baby akasa free hello yes binu abema be ni But for me, because I feel about it. Right, yes, you. You see, I'm not going to go. Yes, in the next year, you're the man, you're born part of the Shakalana. Now, about someone in now. Now, I'm proposing you. Yes, I will be less now for again, Liberta, and the hygiene. So, a little never one time again. No, not a couple of them, because I mean, as you be under the hygiene. I'm going to now. Yeah, you're born back here. You're not going to have That's it, Papa. We didn't baby akasa free. Because Accra, Abokobi. Abokobi, Bema na yanko. Me taxi driver. Na etinye mo wapa because mba bi ti be fa dropping your station. Oko Bema ho. Enim ho. Afena ọchịrị bisa bebi awoti ene ade eti se yu bi anka saa nipa no baba yi a ọkọ bema yi ho se bema yi oyede yi oyede yi uba ko si asan na boy yi do se bema yi bi box transport e be gina ho na wo bema yi wa bo rasta eni wa ye person ni ade na oba bi do akọ ebidi gate akọ sheni dem. Yes, I don't know to fool. All over the year, not to fool. About the room. It's a Maya by a Maya by Wamo and social Memfa of Refusha. So we didn't baby akasa free. hello We didn't baby akasa. me ni coffee Oh, about young cry. Papa, cho yet here. Okay, on Siminka in TF4, you chat to a crowd. We didn't baby akasa free. but your mouth was into my phone. Yes, I'm a prominent, I'm a phone. What to send you? Look at the way, ma. Hey, ma. Yeah. I know what pay. Ma. Ma. I'm a phone here. Number 7 go. I'm a wedding says I'm a prominent. The park will be the trouble with the boat. I put them on pump. Ma. Maybe I have some water on your today. What can I come out to you? The summer. The body of the good year. Never go to the body year. One, two, three, go be a slow. But dear, one idea. We also hear the call. Obano. The glass and the Capomana. Oh, you are so about the Cayano. Nobody had your pa. May I say, on your banner, dear pa. Aha. And ya de Akoma Samiju Mediano ABC Wakome 87.9 FM and Afe Onia TV. Yame ya drumua ochina eye midweek ukuyada ye besan e de Akoma Samiju Media bremu bi midin e de Maa Akos. Sesi a me sorry de abusu apani sami a champo Suarez Pepe letre wanu ba beji adwa na godie makonfo na afe omo de agodie mu nsem ato aso.